It's Wednesday. Baby, I will be at my high. 12 minutes past 3 o'clock here. And therefore, you are the live worship, and don't tell us and coffee, and I Sansa Hana was said. I know you've been crying, I understand. I know you've been wounded. I know you've been broken, but I'm here. It's my own brother. I don't think baby I will be on fast and coffee dinner. Since the program can see you about live worship. It's a new way. You take us, Master Tiaso, Tiaganizo, and then now we are Tiaganizo. Who did Tiaganizo? Prof, me organizo, me so. Never forget it. 93.3 FM. Yadi Abama. Edinu bakupa na amede. Otiasu say ya awrade. Once a cab ya utiasu a na eko. Wati aka ne so enko. My God, kabiri bosi andada baria bosi andada ba. Baby obi asase na da awrade ase. Ewrade o ya fati yensuro. And I be ready where you are 20 years old. Ready where you are 20 years old, Mania. Ready where you are 20 years old, Banana. Ready where you are 20 years old, Sohebia. Sansan Yawakano, and one of the Bible says, those who trust in the Lord. They are like a tree behind the rivers. Wednesday, everybody I be. Tiaso everybody I be. Why ye be about you? Tiaso everybody I know. If Pabian to me, and your Jesus. When I'm catching Tiaso everybody I know. If Pabian yes, I say so. What does any be on Jesus, Jesus, Jesus. And I be a maybe a 4 lines in that. And there may be a 4 lines in that. Maybe I will be a maybe a 4 lines in that. And the Drusu announced to us in Abrade. I said, no, I just was a powerful. Cabarado Sia Dada Basuka and Dereberia. Father, you bless you. You bless your name. I get Tiasomami. Tiasomami. Jesus. Let nobody not see me when you are here and you are my. I hope I am home in Posey, Kasaki, Chia.
Ankasika ni yebenya bi wa he. Ankasika ni yebenya bi wa he. Enso papa yi di ache ye nkwa. Tire di aponya nkopon di ache ye. Aw. Ah. Ye na droma ni na humo. Ewrade adom ni na humo brontra. Papa ti asifo ne be ye ewrade aye. Ye na ye ti ase ye ne be pagya ewrade. Ade a chi nya che se dwuma nya me de ahye ye nsa ne ye wie ye. Na sa ye do soma na dwuma. Kabara no siata. Ni awawu no oni adwuma bi aye. Dabi. Na ye ya ti ase. No challenge. Obo ade ne dwuma. No challenge. Bini obi sori ewrade ewie. Jesus. Ati ase fo anan. Empeni fo adionu. Wakutu sari wo. Ati ase fo anan. Empeni fo adionu. Wakutu sari wo. Yesu aye Oda minima Udi umoja Nato ye Yadia yakutu Mami sorry Igasa Ati asifo anan Empeni fo adionune Wakutu sorry Ati asifo anan Empeni fo adionune Wakutu sorry Yesu aya Onya minima Udi umoja Natoye Iyakutu Waya sorry Yaga sawuya Midi uremu Otumi adie ni na ye 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 Asido Bejo nyankopon Abasulu Eni asase Hey Otumi adie Nyankupono Abasuru Eni asasi ananana Otu miadie Yewra baby Sani baji wa yeyi Inyamie Ayeyi sewo Sani baji unasi Adumra Enasi sew Minyamie Minyamie Beji wasido Minyamie Ejo nyamie Beji unasio Eliesani beji wa Ayeyi sewo Sani beji unasi Adumra Nasi sell Minyamie Beji wasido Minyamie Ejo nyamie Jiwunasio Ewradi sanya waka Ankabi yedeni Oh Sanya waka Ankayani Yawo Wayi ya fiate jem Na wudi yasi
baby I crow eti jiwaye ye ajonya mi ji ututu mo ye ji wonkafo adumra ji wani onyam Eradi masemnina na me dia ya ye mawi odumfui say di frachira enkarena midikai ye di frani muswa enkamina mi chatu washa baby ana wa maye nina na me dia ya nyom to abitui binyamie baji wasido binyamie ajo nyamie yunasio munda nyamia se mame ampara oh munda nyamia se mame ampara oh tiase munda nyamia se maye ampara oh munda nyamia se maye ampara oh tiase ampara munda nyamia se maye ampara oh munda nyamia se Edio nyamka asido nyamia Akwaaba wasru Edio nyamka nyamia Akwaaba wasru Nyamuka adio nyamka nyamia Akwaaba wasu so adio nyam aka adio nyamuka nyamka nyamia Akwaaba wasru eti Akwaaba sayeyi Akwaaba sanasi Akwaaba sayeyi ebi awutie mi peja wo sasa oma ya fanasi Manosa ye Akwaaba saye Akwaaba saye Akwaaba sanase Akwaaba saye ewie mama ya fanase mano anonasa ye Akwaaba saye mama ya fanase mano osaye Akwaaba saye osi unyuma ya mi wanwa bebre onyame wodi a wuyo onyame dabia wuyo onyame ani eti na wutonko na wunei Yedebia wuya kasiye akasisa modie efata wokwa onyame dia wuya kasisa mi obiala tumi bra wasekura eti abodie ni nala ye ko mami nya ko kokra ye dia wope
Abodi ni nala koto mami nyanko pongra yo fata ye yankasa wankra de betum ni wati se nya wutim se moya onkwa wo kase ye e ha to bia so wankra de betum ni wo e di ebusi ente radi nyanko pade o si adi enina media eti media yeyi e ma wo kwa odoma kuma e na si ka wudiwa odoma o shira ka wudiwa odoma kuma na me kotu o ni sorry wa odoma kuma hallelujah mebodi achirobia mebo hallelujah mebodi achirobia eti nyame bakra ne betumi ni wo ediesie ai tumi bakra ne betumi ni wo aya wa adwumai ai odoma kuma odoma kuma tumi bakra ne betumi ni wo edi ebusia eni pani na danwo eni na la danwa embo aduma so danwo abodi eni na baby nyakupon sawo ye nyamia akaba bembu now the body about to mano when ya wo ya weduma who to me adi eni na dem fi apeno so ye woda prowati na say yes an wo bo akonye yenti say ti ni afro kokro moti etu yiri si yiri nyame ni apena wo ye nyame preko pe eti awradi nyankopone osi adi enina meja eti media yeyi e ma wo kwa odoma kuma e na sika wuniwa odoma oh shiraka wuniwa odoma kuma amin kutu o me sorry wa odoma kuma hallelujah mabodi achirobia eti wakuwa mini shasufu obi na dia wodi mabesini asido na wine na me fase da mano ayuna wotodi yamene say wine na me bodidi ayamino na sai na me ka anka ya sabi ya mobro na wocha ya do ma chedi eti sa na wuduma tie babe sa na wa kwantia papa se nyame woni frenia na wa bona boafo wakuwa minisha sufu obi I don't know remind it na woni amede sani awodi mabesini Jesus na wan kra na me fase damano ayaya ewrade eyewo na wan na me modidi na sai na me ka akama sabi amabro ye na wocha maduma chedi enti sa na wonyuma tie sa na wakwatia na senyame wo body frenia na wabo na boafo sanganya radia akamini chasufu bia wasabe sama mi bia ye aba mi oba ojije mi tata owe manu wafa me fi sumina so
Obiasi Okanidia. I don't know, just remember it. I don't remember that. Uncle. But I want to be sure for this one. With him. Somebody here, somebody you may be there. Was it DJ? Uncle. Jesus. I don't know if I am the suffering. Go for your suffering. Obiasi Okanidia. Akadia Betty, I say. Jesus. Obiasi Okanidia. Akaya Kofi. If he said, Esther Yejakaba. Onina Nieja. Obi Jaya Netanano. Esther Yejakaba. I don't remember the top of it. Onina Nieja. Obi Jaya Netanano. Jesus. Baba, Nia Mesa me fate. Never dear mammy sweet. Hey, it's me pie. One is said. Aquadia, on see you. Ain't Papa woman, Mama. Jesus. Now for me, phone so I tell me. Maybe I see I mean, yeah, and I'm see and I'm saying, so what do you may say? Obi Babuawa. So we bet me a war and I'm in a number of Jesus. I just said, Yamaka di Panakuma. Oh my God. Say, as soon as you were one, said, Tiason of one. That's a radiant Kanakuma. Papa, Dabia, Yasubia for. Yadia war. Jesus. As I say, I shed the air Koswa. I said, depend in Nipa. Tiazunim. I don't mean Yehovah. Once Esther no do bia. But now Haman says and say, Obama Esther in the Muslim with the car with the Yabeso once. Why he didn't so that Timothy? Why you didn't know Esther Waleno? Esther boy and you didn't to me call the Nipsaka. But I ran the favor by Esther so. Why he didn't be sad and say, I do Esther, dear Namiyamau. Yeah, na me yama. Sana brandi bisano. Ka no shia na. Why not drink danoso? Asido. Why cry na yali ebi hanu? Mumu why? Oha biri pamuno. 93.3. Yeni baby bet me a question. Papa, and found say we all secretly. And I say, oh, yeah. Hey, if you any problem, oh, yeah. Ahenkan, 1 hour, what would you? Ain't if I were in Abra. Why money winning Abra, Quajibo Tiny so. Ebwa, what train I watch like here. Ebwa, hey, mo. Osiabwa, Ebwa, did Jesus. Papa, as upon the back of I said, we need us, God bless you there. I said, who is room for I ran in Shravati. They say, and Sakes. Ever way between me as now, she from the Bialanda. Say, I'm a radio crying. Now, so may you feel well. Now, Messiah, if you need to
Obiale to me, Obiale to me, say no. Any baby, powerful. Nia, why am Brabena wanting? And you may have in the power. Johnny, who of you are powerful. Jayajisi Council of you are Davida. I am what the other yao. Ampa, and you want to what you did, Davida. Nadia Yan is our Betty as 70. And then we are. Missy, Nia won't put a cigar can be brown. A radina, the Bibacan. I never travel ship. 80 years from Soya, no baby, I Jamono. Oh, Yadia to Mrs. Ano. Jesus, my God. That's what dear Maya Nigeria pay out, they My say. God. But if I break a sea, am I wanna? What's that, Boniface? Now, Shani, we ain't if I were in Abra. Well, I'm only in Abra, what you put on so. What's your boy, train, I will try here. Hey, Jesus. We're not going to say anyhow, a swammer. Anna, Abawa, Anna, Obonia, and just rewind the song. Rewind the moment, Anna, Abawa, Anna, Obonia, Every powerful. I tell me about Mentia video. Caneno Anami Waviasi Nami Pebano Miko baby and I see me sir Mintoni Muniama Mito Anyamano Emutu Tatuta Nidin Asu Anko Sijio Enunti Semeni Nefraya Evradia Dunti Afedia Memunadi Enunti Samasunesia Evradia Dunti Afedia Matiasa Samaria Fue Mumbra Betio Orebia Memuno Media Wakame Yitasem Amami Wadimi Jesus. Samensia Yesua Ankeviasim Nami Koni say Chani that's one I say I said to them why you think and so Medica Yesu Wakame Sumasem Jesus. Enunti Sayani Nefraya Evradia Dunti Afedia Yunadi Enunti Sayasunesia Evradia Dunti It's your time me wumpa Now I am Oni Masiba Naswanola no Yemi Oh, yeah, baby, I go be some. That's one of them. And I put me. And I do what you got. When you man in a lab, or Talia will pass. When you Nasiba, that's one all I know. Yeah, baby, I can be some. That's one of them. And I put me. And I do what you got. Kayanina Nekonebo, Yanina Nebo, Yasuma Semposhana Netia, that's one all I know. Jesus. Kayanina Nekonebo, Yanina Nebo,
Tuma sempo yeni na neche. Eso no ra no ye. Ejo nyame adi asema ye maye. Oh. Ende wedi asema maye. Ah. Wedi asema maye. Jesus. Hallelujah. Ejo nyame adi asema maye. Ayeya. Wedi asema maye. Hey, tiaso. Wedi asema maye. Jesus. Papa, ya tunu bebre ba ya na ye refi Ghana. Jesus. Ya tunu ma ya na ye refi. Ya tunu ma na refi Ghana. Ye refi Ghana. Eso ade anso yetim. Ye ni na ya se enko yi. Jesus. Se wo bo mpa ya. Ghana. Sa wo nyankopon. Fa Ghana shenesa. Se wo tunu ma. Ghana. Tiaso. Nasra wo nyankopon. Fa Ghana shenesa. Eno na wo ya mama pa. Eno na wo yo do. Odo ma wo mai. Eno ara na yesheshe. Ye. Odo ma wo mai. Eno ara. Jesus. Eno na wo yo my papa. Eno na wo ya do. Odo ma wo mai. Eno na yesheshe. Odo ma wo mai. Back and forth. Teacher ni, police ni. Odo. Eno na wo yo my papa. Jesus. Eno na wo ya do. Odo ma wo mai. Back and forward. Eno na yesheshe. Police forward. Odo ma wo mai. Soldiers forward. Politicians right. Oh my. Politicians for Mutie. Eno na yesheshe. Before my move. Odo ma wo mai. This is for Mutie. Se wo bo mpa ya. Ya ka Ghana so for Mutie. na sre wo nyankopon. I am come say rough. Na fa Ghana shenesa. Jesus. Se wo bo mpa ya. Ya ka oh my God. Na se wo nyankopon. Na fa Ghana fa shenesa wate. Try eno na wo yo my papa. Eno na wo yo do. Odo ma wo mai. No ara na yesheshe. Odo ma wo mai. Eno ara Tiaso ma organisu kakra. Ma organisu kakra. Kadiro sia da. eno na yesheshe. Odo ma wo mai. Odo ma wo mai. Tony Boko. Oda ma uni Tony Boko. And you wait there one to mama. Na so nya me do wa. Ti aso to you we mama yes. So nya me do wa. Enu ano so wo hwe. Ebrade do wa so wo hwe. Akwaaba. Yo nyame adwuma no. Asido. Onyame so ne hwe ya. Powerful. And you near me there. Jesus. Ayo nyame adwuma no. Amusa so ne hwe ya. God bless you. Powerful. Odifu o nyame ba no. Okokro no. Obi ni na chibie. Jesus. Ono no kasa madini na yedimpo. Higher baby. Abu Samson Nishaya. Na mimi ni wu. Mini Adam nana. Wani ashayama. Yesu ashayama. Let me have your separate no. Tia sono no. I can't affair. Onyami do.
Kristoni. Yebesi wakwem. Ayame baba. Baba never did be Ahenkan. Bi wo biasi. De wanya ka se. Ma je urade adi kwade. Ani aya kwesi abebre. Jesus. Oyani eni kwase. Empa wo so dawati. Eizu baba. Ake baba wo nyame edime mu baba. Tiaso. Azonya me dawa. No so she. Obi tiasi. O Kristo ni. Yebesi wakwemu. Ayame baba. Tiaso, God bless you. I love that song. I love it. It's such a people will be a senator. Hey, now when you can say what you're ready, and you'll be share question. Jesus. Oh, Yanni and him was here. And Papa was so down. Yes, well, Papa. Hey, that's all Yanni. God bless you. Morgan, it was and I saw you. As a Morgan, it was Jesus. 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 Just use to make you a mom. Country FM. Every Wednesday, at the live worship ever. Salam on Friday. Tiaso Friday, Yamia, no one saw about Tiaso. Because you had done no program number so live. Amen. 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 Friday was about Tiaso. Kabiri Baba, Riada Basua. Edman or the Amayan. Oma wa this fire na dwuma. My God. Enti say your friend we dwuma ni mu a. Jesus. O betere wo sa. Jesus. Na wo ya mesere. Jesus. Bi wan ntufo ni bi na se nkyere ho your friend na ya press ya betwetwe ho. Obi kwa bo ho no ma wo kɔ ne nkyɛn a. I say oh wala money ama de anya kura we de me ntonyo. We de me ntonyo money ama anye. Eso enka na ya use man power. Oh. Sisi na ya ba. Nti yebuemu a yebuemu kakra mfa mo wa na wusu. Dear boy and some. So for being invited mo abo. I say ngosraba. Ne mom no kura se me wo ne say me ni ama wo na me say oh daddy. Na wo ni ama na wo ya dan ya sorry. Baby say daddy na wo ya dan ya wo ya sorry. I say ngosraba me mom de ya me ye na e bia wo be ka se na me say daddy. Me nti say one Jesus. Me de baby o de mbefa bia say wo mic say wo ni o ye beto ashe urade de did you shoe or no shoe? I ever fun live worship. Can want some congratulate. Etefo nyame nhira o. For Ghana to us yes sir. Senior Africa was nyame nhira o. Amen. Ebefa worship festival. Ebefa worship festival. What does it mean? Papa Ebefa worship festival no papa say eni edikan ebefa ye ka kire wo say ade ebefa che say make say obi wo ho no mu a oha obi da ne so amane bi da ne so wa twen nyame ani mu ache nanso onyam wa ye bia e bia no wachi mpai bo bebira ase nanso asami ka asem bi a kire wo say ebefa na ye ba worship na onim say worship nso e ye osole Jesus. So what you see? Yes, sir. And na yeba festival so festival ye wo obia krobia ni dia odi. What you say? Krobia mamre. Anko da anka se yen so ye nema toto ye ya. Yes. Anka ye bia yen so ahemfo no agituma. Very good. Anka afie bia na yen so ye bedi ya fashe. Yes. Te say dia wi ni bafo di won de abo a kire no. Yes. Na wa hwe papa wa hwe nyame anim. Ana wa hu bibi say ye ni osole afashe ewo ho. Jesus. Won nyame ode yen ba wiase na ye afashe ye di no. Ye ni na fashe. Ye ni osole afashe. Ena nyame di ato engosraba akuma so se. Engosraba enkrofo yusu team bebre na mo di amede ma wo ne.
ebefa worship festival. My God. Last year na worship festival nko. Jesus. This year yi na ebefa no ebeka ho. Nyame na ye nso ministration mu na ebefa no ebeka ho ede ma yen. Nti na ka se mi kira wo se ebefa worship festival no. Sa wo yi hu free mu a. Fa oda ye ni festival di ye fa we emfa ye festival. My God. Yamba shay nyame di enu nyame ye ni di ni kese. Jesus. Na de ye mo wan se ebefa dia na e wo se ye di nation worshiper. Brother Same. My goddess. Hallelujah. Makadesh. Brother Same ene ye de ne ba show na se. Jesus. Na brother Same e ba be ye ne nsankyerene no e wa anso. My God. Na tiefo ebi no mo ka se ena waba hada nenum tuo ono akase akase oda ha maybe friend mi say obisam so oda kra ne hefa Oma hada wenya course bebre nanso omba oda hada enti sada ne die enti we your first time my brother Same eba ha true very good na ya mene no hwehwe ne se ye be kwa kwhia no wasubua ye ba Ahenkan ha any station the first station ya brother Same any station ye di kan ede na ba ha Jesus na what brother Same nka se brother Same aba my God me no kasa sisi ya no ono so host live worship e wo angel yes enti because of angel nti anka mema na ba Friday yes but because of anunti no Sunday na no Saturday so program okay nti Sunday na no ye be shia brother Same Sunday na no pa very good powerful mpacha be ye wiemu kakra very good e apon asori so be ye na asori church no very good okay na on a prophet Joshua K. Esando, the fireman. Jesus. The fireman. Jesus. Wa kwotema. Ene na asama impatemu no se won't fireman enka dia ene na want na wanche. Jesus. Nyame na me so ya won adwuma pi. Amen. Fireman ba. Ena sa wuhia Yesu adana sema me. Evangelist Ngosla Bismarck. Okay. Enso eka program ne hu bi baba. Se weni na last year. Nyame ya adobo siada. Ampaya ebeja. Last year, Ablantia ne maye ye shila pa. Evangelist Ngosla Bismarck. Anointing no wo ho. Who said yes? Anointing no wo ho. Oh baby, sisi ya odefo fro kraba. Okay. Adamfo papa bi ni wo no mu a oti se Yesu obi ni ho. Enyum ne trend pa. Amen. Nti evangelist ba minister Mache kan bi. Ya ye ndie mu wa wo ba. Ohima Esther. Also eka program ne mu bia. Ene me ma be ba ho. Enye easy. Kokunkuma me ma wo. Papa o ma de bebre na. Adena kasa wo ba na kasa na program ni si ni nan so. Jesus. Engosira ba ti aso. Engosira ba ti aso. Na program ni si ni nan so. My only son, my only beloved son. Daddy nyame shira o. God bless you. Nyame shira o. Na Friday. Friday live worship. Masama invite. Papa nyame shira o. Nyame shira o. I love the way you sing. Na me there. On say urade adwuma and the Bible say ye hwe ne enye ye de akoso enti nyame ya adoma kwasiada ko kunkroma me program na se ko kunkroma me program na se ye wia no me nsa pepe me jira man tem a wunya baby because me am near radio presenter I was science so worshiper and I want your program we identity me nko be Yak FM live worship host and ko kunkroma me did never hey. I must never tear so. Papa Nyamishra. It's my only beloved son. Nyamishra. My God. And to Nyame ya adoma, kasi ada yen shia wo ho. Wose na ya himpo. Me pacho Christ Apostolic Church International CAC. Okay. Quarter Central. Okay. So obi a otemen kan na so onimu a. Enti ya faka wa hinsi ko. Pacho baby obefaka bia wo de ka fa aboaboka sorry aboaboka. Okay. Aboaboka no se wunya fa pe. Kase mesi wo Christ Embassy Junction. Okay. Wunya si wo no mabo se signboard and CAC signboard no. Ebo ho no mboyi. God bless you. Bana ni bi efam so. Obo Ngosla Bati aso se obo so kese one brother Same ne na pamfo. Okay. Na chese wa fa sa road ne so a e diaba. Ana oni mu so Benega enkola ni mu no. Enkola ni mu no. E wo Christ Embassy echi wo no. Okay. E ho e na asol no e wo. Okay. Nti wo ba de asol ni boyi ba. Enti obi amomode no. Obi amomode embra. God bless you. Papa bia na obi ba. Na onwu kwa na se obi a otime nka sesi ai. Jesus. Ngosira ba nso ne nyom to nso eye ne de. No pese. Na opese program na oba na obefre ana se opese obua program ne na ekoso a. Okay. Me so dia me so metum dia abu ani. Okay. Akwanya da ho. Jesus.
Papa say your number near say over to me after me 0556 0556 29 41 61 0556 29 41 Salaba Sabe Medase me pa cho bebreje program yi program kese because konkroma mituam enti wuzu brabi anu ti yamfa se da pese Emma the Justice Roofing System omo na awia omo aboa yen na yetumi ade live worship yi abrewo se won gan esu ewo fie wa ayomo anwaden se ewonsra beti asotimi ba ayomo anwaden anu ti se obeba odan so a ba kompe the Justice Roofing System. The Justice Roofing System. But modern sound and bedding sound so. Now, Yamra mebo dan so ma. Now, dan ne beya kono di day. I'm out dan na efe. I'm for babies as na hwan dan die. No aka say yamia. Na the Justice Roofing System. Me pa cho bebre. Akimo dan ha. Ya ne Hector Primary School and a din hwa nimu. Ne hia ne sa obefra yan. 0244 44 03 62 and answer 0264 18 7012 and 0302 94 7796. Oh, friend, now Sabi Jimiaka. Na bo modern na brabi na awurade ebeshila pa. Awia me pa cho. Ni bisa se o car na wato no so. Why insurance ama car no? Na se car no sabe eja tomu abe ne den. Se car no problem bi ba ho a obe ne den. Enunti ena property insurance for some men kan kire. Se bo modern a priority insurance om se men kan kire. Se bo modern sa oni won ebedi sa oso. Na wo dan no ana se ofie no factory no ye insure ma. Me pa cho priority insurance. Ye adwuma Ghana obi ade atum se ampa mo ye adwuma. Me pa cho ye 32 branches across the country, including Akemoda, Kede, Asamankese, New Abram, Donkokrum, me pa cho Koforidia. Se si a DVLA office bi aya ho, ena se ko pre-store so no download you. Yen ewo ho, now ne yen edin south so. Me pa cho bebre, e priority insurance. Yemwa, na che se yema udwumadie bi a wudie bi a enya toten. Obetimi a friend 0205 182804 and now says 0241 636382 and then 0543 516717. Masa asanto wa ye jina won champe. Beba chomi yana ma commercial break. Na yade tiaso si wo ha. Na mom domino herbal powder. E ma wa hoden peme. Initiative for Domino Herbal Powder. Now I just saw Emma Hoden Peme. Domino Herbal Powder. Emma Hoden Peme. Medase. Wouldn't lie, no. Ha, wait, a powder. Now, powder when you hear news, you share. Who yes, you share. Now I send 2 spoon back on Eddie Gum. Massacum, a far, and opportunity to no one. No. Sata no now, Quajuma. Upon Banswa. Now I hear the same thing, no one. Maza, who Jinemu. Yade bi attitude bi eba be yade na firi ho say ya diabetes ana say make us say BP and how stroke o kasemu ewo wachi bramu masa untimi nya hwe ye Dominion Herbal Powder. All of you say Dominion Herbal Powder. Thank you. Me pa chobo modern say obekwa akwapebi ko pharmacy shop, chemical shop, herbal shop na kokwajibi French Dominion Herbal Center for ahomaiso 0543 158195. Me pa chona na ya provision stores e wa kemo dan frey 0265 288181. Sa oko Kennedy drugstore bi o sanso na naturalist ba bi abako bi a ebi o unya 12 years ya manum bi wonyam so a manum bi o makwada nufo a manum bi FDA age atum se eye edrei ebeboa wo pa na awia yi menua ba Rosemary nana afia sare sa unim no Rosemary lady na ya ni shia ya King of Grace ya akema chiase wo hwe o say God bless you osofo gwagunkroma antia so
Yankopon shira pa and a young stylish or say more fire me and Casa more fast so so jani wakra or say more fire and address mensa or say tia so God bless you Yankopon shira pa and no bibia utie and me me for lines no mo fanche Yankopon ya adom na sensu anto awia ma afiada tia so baba ha na mabie phone lines na tum no atie tia so e de amaye no atie tia so e de amaye tia so ye ko wasem otwa to Nyame nshiro obia amen na onye obia kese nyame ya adom ase de ayaka na menim se yesi mpenifo se ya na asopa wo he nkyere asemtie enti kakra na wate na obebom na yehia nyame ya adom akwesi ada afi mekoi na metu nchia mu oduru kese pa de Akwaama eye me manager Big Sam phones okay me chia me manager okay and afi so ne yere ende eye ne yere so awoda okay me me Sicilia Big Sam yere and then the birthday yeah then happy birthday to you and I want to happy birthday you mama no oh Yankopon ya na dia ashim edi no nyame enshira no na onye ne kese me fa akonya we susu etia sister Joyce a oda Joacom company limited ano okay me chia no pa eye nkrofo flash ya na flash me chese wo mutie ma fotie anti Sophie anti Sophia a o committee says and afi pastor set woni na etie Lagos City won so ya wo mo taitie mo pa na me show bia na afi mechi CAC phone na na afi oba pa Jennifer obi a wotie yem bia me pa chema mbo odin anye bo apayo anye me station na mete amen na me show bia no e fa cho o se chia carpenter a wo abo bungalow mame na otie wo pa ya chia carpenter ba bia wo bia so tia so Yankopon shira se wa ba be tia so abaye na awie na ya ka kire se Yankopon ya adom akwasi ada ebefa live worship ebefa worship festival wa mabia ebeba be down ka wo fi eje from commercial break ba midin di kwa kunkroma frekas Yankopon ya adom Friday live worship esentuam live worship we krom ha nyina omo Godfather die nti edru awiase ya no miensa kopem se no nsia bebo ene yense ho na ye ma niema enye yi wate ase me ba sisia sweetheart me check ya dia wa kire abasisia wa me ba sisia na Mr. E no wafa de hey Mr. E dia hu hia o papa ai odo e wo se hu hia me hu ba hia wampa esan say E-man capsules Express Healthcare e dia badwa so eno na mema ye mema kantin kan kasa obi a what sexual weakness low sperm count and now the boy kakra bi na besen kojo to ana prostate disorder bi na how no me pa chaw E-man capsules aka Mr. E ma wa ye bema mu sese de E-man capsules no ya shemu kenan kasa ama wonu mu abema obeba djuma birika Express Healthcare and the E-man capsules mema droma pa e de aba na nu achi no omo the Express garlic bitters e de abadwa so obi a wo asthma diabetes stroke and how high blood pressure and na bia wo nan no nsan titiriti kakra no ana waya kese abro so no Express garlic bitters ebema so ate E-man capsules emema dia Express garlic bitters emani mema ne nkoda nyina numbi nanso de onu fie dumienu entimi numbi wo hwehwe Express Healthcare no watu dodo a ko adenta pantan e won kran akimoda ochiniba Kennedy Drugstore LB Amwafo always Kede Repair Pharmacy Martin Kumi Accra Kings Walk Herba Past Ventures and Harrows Herba Anafre 0244-866-240 Express garlic bitters Mr. E near emema ye bebo adwuma birika say ya Midanya miasiati adonko da me passway. Wo say ye, muka se last year me jam me be complaining say na me dan no nyunti a o jam no. This year me nya company fofora wono mo board dance to the whole country. Obi ma eno ne the Justice Roofing Systems Company Limited. Wono mo forget it. Wo board dance so Peter Ampio say nso beto, say wi abebo, say freba befa, say the etim de etim edan no so mpada. The Justice Roofing Systems Limited. Wono mo ene won chance papa wo manga na mu ha say. Me kan na me chenche mu akwa kosi say open chance papa de long span roofing systems empada it say standing sim self lock IBR sheet standard sheet and IDT and MSL in chance bia the Justice Roofing System Limited aso na obetimi anya papa 20 years
warranty. No, the appears one more say boom, won't pay when up a day. Upe kaya motium, they big da afi me say me. Our real person say kai. The Justice Roofing System headquarters no ewon crime. Sarah Suna ya baby branch baako ewa kem oda ya ne Heta Primary School ena edin hwe nimu. Nati se ebia o bo wo dan ni so. Ya free estimation at the mark customers. Ya sign so wonua ya de be ma na de abo dan ni so. Nti se wo bo dan ni so ya the Justice Roofing System ena ewo se wo frɛ yen. Se wo akem oda ene ne mpatam ha frɛ yen 0244 44 03 62 anase 0264 187012 ana 0302 947796. The Justice Roofing System. Sounds so na nadia na opese wodi gusu ade potoka semienka ne metal trusses one more sounds so eye ho adwum. Freddy Justice Roofing Systems Limited says the Justice Roofing Systems Limited, home of quality roofing systems. Ya wanya ko to me ade me ye nwanwa me bruso wo say ye wanya kropo twedi apachi ade ene atida na atadwe Yehu akwa Balsam of Girat Herbal Hospital aba esa yade pa Mr. Yade cancer yade kodie wo cancer krobia diabetes krobia wo bem wo drum ani nyina ewu deku onufumu wo yefunumu baabi e wo bia koko sasabro ahotutuo wonu yakeka ho no obi benya wa na free yade amamne wa se free yade na de wo basama do koye yade wanti mi ahwe wo manu a wonkwa na so tie no yade we die awrade atagro ye wo nyankopon what the Balsam of Girat Herbal Hospital ni the doctor Akwaaba odofo yade biada obetu agu diabetes, hypertension, pressure utina yo ya yam no yo ya onsa yo titriti wano yo feri wo sori enye ye wo pa wo wani subriu usisi wo nkotodwe adien ene hawo fibroid anase stroke besro bomodian bema waye mre entra okra ma yire enyojo bomodian ne fre Balsam of Girat Hospital Dr. Nyako Dano na wambo wakwami asanyina emu ewiase de wo wa hoden na wonkwa anwode de etijini number no na frɛ no entra wo tie me 0249487382 ana 0208138048 Dr. Nyako Balsam of Girat Herbal Hospital momo ni adwuma wayade na wo yede hey Akwasi Jadie ujafo ena ne car engine ewuo ya esi wodro so fitting shop wo no bra enyo ne kamfu si horse engine oil man no oge ene ne kyene ne kyene PSA bra me na masam ni o akrabato yakasa se si horse engine oil no ene wo special additive a ehuru engine mu e ma ne kye me dwun ho wonte na via da kra ene me ne e ka ba fie na me fa the whole world open quality engine oil seahorse ene wo so say private cars taxis commercial and heavy duty trucks enu ti no me kanfo seahorse 15W40 and 20W50 ama drivers ene ka una fo nyina afi motorbike aboboya ena pragiafo no mumu de mu hia eye seahorse special 40 eno ena riders and mechanics e wo se mo use you unua no kure wo mni say seahorse product ena ye papa ane bonso e wo fom sem frimu fia e free na kro seahorse engine oil nkoa na begu me car engine mo ene fra seahorse for 0244 577 559 and 0240 800 007 seahorse products enua Baya. Yes, Kwame. Me say, I know big man capsules are the mamma. My boy, you man passwama. May you come for me, say. Big man capsules, no. What do you do with 3 points on puzzle? And ya grow, ya. Send me catch your big man capsules, dear. A year do pa. A year memma who you may ye titru. And a bema why you mirror one puzzle. Bear man whom come was and in Yenisiani ya. Nakai say do pay a ye fine care limited. Omudik bedema garlic mixture. Any big man capsules. A big gaso. Nakai say bedema garlic mixture no ye do po. A drono stroke ya dear. Diabetes, pressure. Obia mojentimin mo frisani ye. De why titriti. Near when ya koma ya dear. Near the boshino. Ye ni tirimoshino. And near was so person so tea. Bedema garlic mixture no best sunny and when you na man. Bedema garlic mixture. Aye the only mixture. Prakasa wom. Ubenya no yibiato. Our pharmacies, drugstore, any herbal shops in Yina. Achim order
ubenya bi wo Odan Pharmacy, Nana Chumesi Drugstore, Kenop Pharmacy, Ofaya Drugstore, Amoafo Drugstore, Walgreen Pharmacy, Achim Swedro, Nana Chumesi Herbal Shop. To phone fra 0248 288 788. With the Magalic Mixture, any big man capsules, Edu Panunie. Minya hotel adwuma kamayo ana airport adwuma so minua wani suade hunu ene opepa wo ni nyina baabi ba ko pe na wokɔ a saa nwoma obobɔ so nyina ebetumi abam adiama wo Global School of Aviation Management o wopepa sɛ wo yɛ adwuma wo wiemhyɛmu ana travel agents o pese wo yɛ nhwɛnhwɛni te sɛ akɔhwɛ agoaboagye ɛba no sponsor so a te sɛ Kofi Star letter na wani gye ho sɛ obɛyɛ adwuma wo ship mu ana harbor hotel manager ana managers bar attendants o wopepa sɛ wo bɛyɛ tour operator tour guide or tourist attraction museum te say Kakum National Park Elimina Castle Kwame Nkrumah Museum Mensha Palace Museum any de keka ho nyina Global School of Aviation Management ade bosumi sia pe chiro ebema papa wo ni nyina abam ade ama wo eni gye se wo mu ni se wo wie school ya adwuma eda ho ede ma wo emfa wo ni school awako say SHS Vocational and Technical School O and A level bra aboarding crata efi ICM UK eni ade ma wo hwehwe ye kira kwan okumase Kentin Krono ye ni KNUST and na ebe ho ubetumi afrem pelifo ewe 0553 341679 ana 0204150685. You know I'm not just trying to get Mr. Opoku na upie kama iba ho. Asembenia. Ukai last be malaria do na wo kire me no. Kama hia bi pa o. Enso me do na free me team. Na wo hwede to ano. Me sister bi baje to ane so okoto bi so me friend na menya no. Na ne aduro be no no. Eye heba Mr. Nipa din e na di kan na me ref. Eye dwumo heba me sa na. Aha, aduro ni ye. Wa aboa me. Eye no kura dwumo heba me sa. Obi e mama na no bia so ma wo kan no. Obi e boma ba so. Enso nya me na ye. Dwumo heba me sa. O ye brebre nya bi to a sisi ade pa. Asaburo ene malaria wo die no. O sa ha obi na wontumi ni dia afei wachiri bremo oba na fiti kro NCC so it's a menstrual disorder so obi sisi ha no pa ma ejeba ne to ase ha menti wontumi na ntia wonpa dwumo ha ba mesa to ba ko na wonhwa de dwumo ha ba mesa wudi ho adanse a wonfere besramo amobo maba so no wonfa ba so bo mo na na dwumo ono ye duro no bisa na na dwumo ana Dr. Dwumo kira kwai no ma ne 0244 043 110 yenti adanse ankofo di fa duro no na me na se nyina tatai me didi kura na mentumi ni di me da kura me na me sisi me nuanom bo modern ko to duro no bia me nom ye kure ni nyame ani me se me da me na mentumi na nyina se metumi da correct na nso bi firi me member na emu so keka me enu nti na me kodan mu a kete so agro mentumi ni na efi se me tie adro nka na mto bi nom ye no ene ensu e bo ni na afi ho achimodan albia moafo Kennedy Drugstore Dexen Twim ene bebia to adro bia Classic ointment aye bio kromu hafo pa na dodo no a ehunama toso fefefe se classic ointment se de si enam no se ka se ye ka ho asoma ka de ba chi ni nwie ye kan fa momamfo no won mo ya so mbre ko pa bie de se ekro ne na gu wo mo a ekọ de na pimples ase nanim ekọ classic ointment de na eyam atoto no ho ama ekọ obi na propro ha no ekọ ointment ne powerful pa hwe ingredients ya wode ye classic ointment no ebi ne aloe vera apaya petroleum jelly cassia alata honam na ni baabia ekro pimples eyam ana propro aguo no eno ane se anopa ne nwumre bia wadware wie no wode classic ointment no bi ebesremu na abehu se yes ointment papa bi o baabi me the classic ointment esiesie me ho ama agye me se enye nanso pharmacies chemical ne herbal shops ane titru ohene na herbal koforidua frisia ba ko and sons kumasi adum orepash herbal okaishia kra netufo so afre 0544 791 600 ana 0500-799-833. FDA agye edwedi nkrato yato. Say ye kase Dominion Herbal Powder ema immune system and I nkwabo wo nipaduam ne yeden na ne senti wotadi yare sunkunimu a ehu adanse bi ni o adron de fine pa manum bi tina me di ho adanse no enya yese meme se Dominion Herbal Powder de ninia enya amanfo adanse enti na be kanfo ne aye ewo me nipaduam no eburo madwen ene mente ase so emma Dominion Herbal Powder empa wo hu da biara da asem no anada ho no Dominion Herbal Powder enuanso anya wonsu ohie wo tea cup mu na de atreketo ase biagumu wa twanseti yanum wa wie Angels Dominion Herbal Center won kokko ene de aba apemfo abaton mo manufo ene kwada woni fiedum yenu de wonka ho dodo afre 054 315 8195 FDA agi edwadie nkratoyi atum
adwumayɛfoɔ mema mo ayikɔ yaaye na former wɛ master me wɔ ha na nanu cement a mekɔtɔ ma mo sɛ momfa nyɛ adwuma no sɛn ɛna former wohu cement no oh master wonim ade papa paa that's right unisam cement a wokɔfa baayɛ no sɛ woto tiles o sɛ wobɔ pras no sɛ wotwa blocks o sɛ woto blocks o ama yɛ adwuma ayɛ mbrɛ unisam cement that's ramate sɛ woyɛ mason woyɛ labourer woyɛ foreman na sɛ wopɛ sɛ w'adwuma yɛ fɛ yɛ akɔnɔ no gyina pintin deɛ a that is the product unisam cement yɛwɔ bɔtɔm ɛna pepa mu deɛ na sɛ obi pɛ cement papapaa sɛ a ɛhemfa na obɛnya bi ato sɛ wopɛ unisam cement bi atɔ ɛwɔ akyem dane ne mpɔtam ha wobɛkɔ some cheese enterprise yɛwɔ amantra yɛne dukes filling station ɛna di nhwɛne mu frɛ yɛn 0243 583 190 ɛna 0540 659 865 sɛ woyɛ mason anaa foreman na wode enipa bɛtɔ cement baburu 50 bags so a yɛkyɛw adeɛ free samchi enterprise ɛna di aba akyem dan amantra yɛne dukes filling station ɛdi nhwɛne mu Midanyamia siatia donko da min passway. Wo say ye, muka se last year me jame, me be complaining say na me dan no nyuntia o jame no. This year me nya company fofora one mo board dance to the whole country. Obi ma eno ne the Justice Roofing Systems Company Limited. One mo forget it. Wo board dance so Peter and Pio, say nso beto, say ria bebo, say freba befa, say de etim de etim edan no so Unya me say no yale yo me di na chie me nya yale sabia papa bi obetumi ahwe ni mogya mu etu ni yale na sema Monte Divine Victory Hospital Fanka amoso defo na se me yade ya me moamoa me hu ya na me tetifia wa hu eye Divine Victory Hospital for na wonom ehwe me o kokko wonom a abefo kwan yo befa so adanda wo ma yade na hyerom atu afiri ni padua mu no enwanwa OPD scanning machines a wodro theater na feso yo pemfo na wo kwa yese ne bedanda wo na antenata no wafa mu se pro Otramode sound machines, emergency ward wo ho, laboratory wo ho, pharmacy wo ho no endru abomu ma save. Divine Victory Hospital, wonum e the doctor wanwanso bi aba. Surgery ahudro nyina da woye, se bibi ato wo yafunu mu na wo hia operation tentam so ni nyina obeye hernia fibroid ni nyina da woye. Wonum e wo private ward a wonkwa obeda hodom na waje wayarehwe. Ope ayarehwe e wo fie nso a wonum ebeba. Mamiliki fila bi nkyerɛ we wo ye opemfo na be wuria ye chewade bebre adokita fo ne nurse fo nso animu te na environment no krampo saw yade ene ma me kwaji bisia bi na me fam na meta akiri ha ho na wa moje national health insurance entitumuda eno kire mo machi kwan wai wonom e wo morning star quantempones wa chemu dan ha ya na me nya telephone number bi am from 0205 040 893 0202 171 044 Divine Victory Hospital Jaria Bejane Mamo he nijesem na pio apie best man capsules and yase pajamunu ejida so pampi enyanhini no enutan no ehabama no yasai de bia ka ho amemu ayedene papa onum ani kirebein na bema na ekro no best man capsules eduru ageme no hwe me ka kire nka nkire obia me secret ni say best man capsules ena manu num asese yensi me fomu bema bia ma ne nsanka bi se usisi na ya so wo premature ejaculation low sperm count obi a wo bransa na wadwonso prostate cancer say syphilis gonorrhea testicular cancer and penile cancer no the new best man capsules ura baby eto nu bia na ye bema bisasa ope the new best man capsules Akimoda Otiniba Kennedy Drugstore Chumesi Drugstore LB Amwafu always Kede Aripel Pharmacy Martin Kumi Accra Kings Walk Herba Posh Ventures and Harrow's Herba is Child Herba Center Amwo Suhum Hamza Street and Akofa best man capsules ayasa shemu kinafu fure kura diaba say the confidence kura peja ne manwe obia to bi nkoma ni kunu ewo fie be ma na neji a wato nyum no na oba no so fili o pedodo a fre 02082888099 ememe monyeme so ye ni o na na ebo kengenga Ekwansoyedo Akwaaba Drive. That's it. You tikai. You call it dad. Ahenkan FM. #1 station. Remember, you some near the idiot to one so. So we need you maybe and I'll show you where no.
So when you now for boy, found brassy for boy, and an internet, Benkum driving if I be driving Benkum, Jay, no, dear would the chassis and I would DNT, no, sure, and it's any I want to go on a bear, no, oh, when you say my one and then kind of a pepper, no, sure, no, I don't on throw a door, no, dear would the chassis and I would DNT, sure, and it's any I want to go on a bear, oh, when you say my one and then kind of a pepper, no, sure, no, I don't on throw a door, share. I am here with you. So what you tell me Friday, bunny, penny, moi, and you can't stand me home, mama. I know the talk on never. So baby, now I'm back at sound, my chia, Sunday, Sunny up, and in here free with talk about for us. Mama, and so say, I try, yeah, say, I say, you wanna walk into South and no munjai. Ajay, no. Dear would the chassis and I would DNT, sure, and it's any I want to go on a bear, oh, when you say my one and then kind of a pepper, sure, no, I don't on throw. Looking for bread and butter, upon some biscuit tefona, or the shaman in a hammer. Now, no, me was shame, where you then now was shame. It's your time for when we do, then I may all come in. And your fire. Nancy Debia, you be and I say why you busy, me one hour pass me home. It's me, how she was announced what I know one, I may many ask me. But don't want you, I condemn Madame, I saw that you crown and I say what for my no. Many dia a day and see me see many no crack. Please send me who and I met shower. I said, my dream will be 3 more and they said me in Yawa. Now will show me more men and this is my one. When you may be my one and it won't make a dear room. You made that. What kind of happening? And you're the other who the road. I wish you be my lover. I wish you be my number one. I wish you be my lover. I wish me I can video you when I wish you. Teach me back, oh, dead out. Teach me and no.
alphabet. Nana. Alphabet. 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 I no go turn them down. I love my diva. I no go turn them down. She sweet like sugar. Boy pan origi, subai pan origi. Boy pan origi, subai pan origi. Ana jibia wana mi yes. Ana jibia wana mi yes. Opem neneja, opem nenena, opapenya wana benya. A Lady Gaga, me check nama, a rock mama, a last mama. What you got me alphabet? 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 It's crazy, it's shady. I feel the same, I feel the same. Cause I pain, I'm in cancer, I'm much medi. Makachi, Macabro, Wante, Mecca Europa, Jimmy, I fit to when you pray. One say so, I mean, Edekado, Senyo, Edekado, Maca Europa, Edekado, Senyo, I made them in Europa. Ask me if you can, why you too big. I've left that place near the wall. I'm wasted. Edekado, Senyo, way back when we made hustle. Them talks say we no fit make 'em, but now we go show them haters. Say we done wrong, come take 'em. Come on, me get boo, yes sir. What fake boo, what fake no fake no fake boo. What me check any fake my go. I'm top of my game, don't get fake. Nigga take the game, so don't do that shit now. Somebody give me that praise now. Somebody give me that praise now. I shall be near this I said I can well go sing that she bana one chale. Machine I believe in Chaka, Johnny King Kong, Ikoy, I even my Latin John, Ikoy, it's a very dark small. The one you be a trumpet, we are a boy, Nami, Nami, did you know when you come on the whole me up your sheep? Let me do my thing, make way, let me do my thing. Right now I'm on top of my game, so make way, let me do my thing. Tic-tac is the name, I told you I'm a guy. Who got the key to the Benz? Who got so many friends? Who's the Johnny in the yard? Who been the girl them bad? Are you ready? Everybody. Are you ready? Make we party. Are you ready? Everybody. Are you ready? Make we party.
must allow me. Let me reintroduce myself, Grandpappy. New member of the old group VIP. Double the bring it back, we got that army. Baby, the boogie, they inspire me. Ready to do for the allergy. Ready to get the here money. Smile for rock, hey, now we family. Too much money, no problem. You got problem, girl, I could solve them. Bring your friends along, we can fly them. Paris, Miami, straight to London. Set the price and go back in. You know the baddest stuff, we go crazy. Jump around in the music. Who got the key to the Benz and Lagi? Who got so many friends and Lagi? Who's the dummy on the yard and Lagi? Who got the girl and bad and Lagi? Who got the key to the Benz and Lagi? Okay. So many friends and Lagi. 33 minutes past 4 o'clock. At here for the first part in Akwaaba. Second part in the year. Let us get together. Yeah, sir. And Quayadim Quapim said no Siaba Bono Siaba Webas. Now you be a crying. I'm a head cassia body aba. But in the Quakum Africa said, Wednesday near. It's a Quacunia Griaf for you know, Mamma Dado. Obi out to say. I am in Quanam DJ face. Sarah Sonora. Then now go cross the one. Eri akọ Facebook ntentine ne so. Enti baby a obia. Se ukra ne phone a, nya ne so obekoso. Ubi Facebook wa no search Ahenkan 93.3 FM. Eba choya. Too much money. My problem is how to. Oh share no now do comment in na at all. Eya na wo share. After that, no. Every day and night I'm a boy the system. Now, so my name for funny animal, Ashebi. Baby, I will be a crown is rather. I have pinch. And it's Babia. I mean, chat taxi drivers for Moutier. Sansuna Trotro drivers for. Wow, crap, private caviar. Good evening to you all. Blah Billy Man's here, technician. Hey, Papa. Ado, Papa. Aja. I love their business. Hey, Papa. Send your face, I can carbon no manager. Any angle. Ado. Baby. I am faster up in our sponsors. If you know now, come so fire onka. On the show we are chichim. And your baby are in the air. So at here. The Bajo is Chargeable Center for Ahenkan Channel. Sir, you're the new Bestman capsules at the Aba. I swear it's good for you. Oko pharmacy shop will be a banner, sir. Herbal shop, chemical shop will be a bureau. Masa way aye. The original herbs, aphrodisia, achasa sawunumbia. Bra wo boy adwuma teseko. Ade ba ko e ma ne mpeni. Sasa be mpredua sa be ba be goro ne ho. Obiatia do obisa brand wa wie. Yeah. Adu ti bomare so banom. The new Bestman capsules. The patcho sebia wutie me. Na sabe mpredua sa wo di bo ani atim kaja no agam. Ani wa wi ase she. Emmanuel Pesa akra. And I say, be a maker, so we'll lose them counts. Bema be one, no zoom. A man do among them. Na man and so, Memma no yanyim man no man now. And to Bema be on to me, you more back. Or Bema Krawa.
Ono sa no aya onom the new best man capsules. As I usually be. I do Tiboma Day, and I say I was severe West pains. 7 previous and STD, gonorrhea, syphilis, candidiasis, and the how. I had the new best man capsules. Kodra store, pharmacy shop, herbal shop, Ubia, Nakoko Jibi, Suhum Hamza Street, Epacho, Chiniba drugstore, Albia Marfo, Kennedy drugstore, Kofisco, Nana Trimasi, always. Epacho baby, Abefabia Kede, Samson Assume, about me a friend 0344 966043 and 0208 28809. Maza, Mama, Yeniade. Ah, Mama, Mama, Obabia pesca. So you can't tell some pesca. Obabia who's can need to do. Now the bank where my who's a mope a TV for from. Sounds of me why I be a fish. And on the years one got to TV for from nobody and I don't know. TV at ODI Electronics. Chama. Yani antiti TV nizo. Ya mani bwa fuwo krodu ya imu. Sazo na ya fridge nizo dia. Eurade affordable. Mepa chodi freezer gas cooker Brenda cutter. Aneni ya kakao. Ya ODI Electronics. Brabaje odia. Ezansu ya papa. Masa ezuto awiabo zane ade ejina nanzo peme aseko me pa chobra Ahenkan afama oba no aba bajo ana so be fra homan 0550 900 600 me pa chobe bro fra so be tumi akabi the pebi na you should never wow e dey was say ado poku apa me choso seramia. Oh, baby, I'm in the room there. Is it your poku? What good ye? I love the beach. So ya dia me mo odro ate ya dia yo oh ya dia ya oh ya dia ya sir Aduntina afa one prayer and herbal clinic I'm saying can't tell say ya dia bi adokro wo ya dia bi emiemia wo ya dia bi egu wadum ase Aya now nane Messiah titriti. Was it Anansi acheve. Sabe na Anansi be police now. Debbie. Anansi brady as untimi nidi. E de aduane si wani wa alata momwe.
Me ba cho unya fa one prayer and herbal clinic. Get the betimi ahwe. Maza e beba wato. Baby akọ 1990 ye ni na na honye. Ave pana papa na ba. Adu ti bo moden. Na fa ya de bra. Ya wa kima bo abo ha ya. Oda road izu a. Me ba cho ye ne Akim State Kali Junction. And the division anymore. The Piazza Padu Enterprise inside the hall. But more than so, my friend Reverend Dr. Ban. Ewa Humezo 0554 480062. Over Dr. Sabi Jimiaka. Maza Yadia Befru Swaba Wato. Afawa Fonio. Sadiama. Edutiniama na metono. Beza. Jamu di osi jamu anonim ne niama pai no ene ne to. Enye duro ne ede to. Edutina classic continent. Allahu akbar. Eduro ya kama. Mo amunim fish pa no sezi amu fish animu nanimu ayesai. Fish animu asesa. Because oh you so classic continent. Nanimu ay smooth. Boy na you sweet angaza. Gas get fish why fe papa. Eti me kanfo fish ema gas ni na. Sa ne why fe se ni yira twe na do za go fire ben you. Eduti me pa jo. Classic continent betimi aboa. We are bana se wutie me pimples tete. Pimples how? Sabe pimples ogu wadi mama onim nyina prekese. I had to say dame no. Me pa jo here classic continent. And Azebia ahoa aba utirizo. Sabe utirizo efutu ase egomo futuro. Me pa jo here classic continent. And as Ocean Papa na se mu bon tse asumesi a. Tse a was seleme ma me mo ni din ede me mo asumesi din da. Sabe opa bo bon tse asumesi a. Me mo ni din o. Me Ezi wasi kwaku me srao. Me mo mi di tse me hu na me da am se me nya me. Nam de me a. Enti unya classic continent asumesi. Na fire na ho na ebe ma na ho yi ihwa. Ebi asabe now ho yi nka. So you so classic continent ebe ma na ho yi ihwa. I don't use me. And I say be akaka na ya onsafa bi sra so. Ebi ampompo ta abobo. Unya classic continent. Eba chokope bito. It can also be used as a pomade. After say we jale awie no. Maza obetimi dia sra ti se nku. Oba afa bi sra na ho nya fe. Unam street mu a mema no. Ene fada detimu wo mutimi ntwabu da. Obeta sister. Azotade obwa. It is you can say quantum. I'm one for drugstore. Or chini back chemical shop. Kennedy drugstore. Baby abekobia. A classic continent. About trouble to me a Friday. 0544 791600 at 0500 799433. I swear, FD Adia to Musa. Yeah. Go. Babu, I want to say. Oh, I'm out me way. Oh, sir, Nadia, my good. Oh, sir, a good design. Good design, I mean. What's that? Good design. Oh, some minimum good quam. So I'm a Miss Cabidiana minimum there. Sir, okay. Miss Cabia. Intimino good to be a Miss Cabia and Timmy whom good to be our Intimino good to be good to be our me. Okay, okay. Minyo good to be a who's Cabia so. Okay. I dare for somewhat you. Pokusi minye ni good bia obia skabia mi hu skabia nti me fa ma asem so ho me ka se fu asem so but me na mi hu skabia mi hu good bia wa me sa okay so why hu fu se good bi ha
Maybe I go to me mouse can be Gishon. Said you show bottom there. I did beef in the men. Oh, Minuni beef. I don't beef now. I don't know. I don't know as So there. What's that? What do you want? I some beef bay. Oh, beef there. You mean no dear. Say me no near market. Oh, na marketing for the said you man say about Pescadia. That's right. And tell one on a beef bay. Beef and now koto a dronam chelo. Min go to a drubia. I do me. Who left it? And Andrew. Man can't travel, sir. Say when you ban liquid soap, we bet you. Oh, massa, and it's as because me never miss you, me never miss you, me see me near my fat ban, yeah, but and yummy, about time for about time for fashion was it? Oh, first time. Young go home. I come see for young Quanian for latest and young family says your brimpon opoquare, and then you may not transfer me in summer. Now you say fear a big brim and a man on my bob boniniano for family no brown. I say Shamo Facebook says here for phone. Now we don't more Facebook number search Ahenkan 93.3 FM. Would you open our search you pen no yape? Now if you wash no comment, now if you would be beyond so go nice a conisa. Young fast down from my OD electronics. Macassa we are oh penna is a company sir, a banner TV set, a full romana is a gas cookers, blenders, washing machine. Who will remind us a bigger cranano? Now it's why I just also pay difference and a bonnet for Papa bigger brasses. As a bono at the form says, beer to Toby, if one each more tea and abaji in money be. Now, I never also did that form. Now, so grow my bunch my one crack for them. Or be a bit my baje. Now, television set no, a 50-32 cost 75. Yet to Tony Yabuha, after fridges, diffusers, kettles, blenders, washing machines. Who grow my betty man yabiato. Oh, buying care from nice, yeah, danke simuha. Aha, and I just a company no. Buto yan fresh 0550 900 600 0550 900 600 makasa wi yamremo masa se no de wa Ghana ya hia no ope ba bia odu sika ne ba koto na odu sika ne koto wo sanya 7% of interest dia hey na isa de obi si o Ghana hada ma won say they want micro iPhone no na is a micro iPhone no e de ko fo sika dwan no e so ba Ghana ha sa wudu sika koto bank na bank ni gu ni adu sika ni dwane a waso ba hye papa nitina bisenyame power investment aba tiedi ni ye bisenyame power investment tiedi no bisenyame na so ko bisenyakopon yakopon ko bisenyakopon obeka cho se bisenyame power investment eno no biadi ni sika koto oba henka fa video mu ha ehwa no biadi ni sika koto esa so no papa no nyame so hyade ma ana no so wani sika bidi ono na se wo no du sika koto problem bia no ho maka me kafo dia maw se wonnim na du sika koto baabi na wo ewiase no obi du sika dwane a hwe no ma henka fa mu ha ama complain ade a chen enu tina ye kyew se bisenyame power investment ehwa no biadi ni sika koto for sika koto wo de ubetimi start 100 series 200 series 300 series every month biano your amount 7% wo sika na de koto no every month biano 7% and they count the amount na you say wo pe wona pede ahen bisenyame power investment e wa no bia nyakopon kwa jatom wo hwe nyakopon abafo kro no mo yadwuma ba bia mo save no e bisenyame power investment e wa no so abafo kro de sika koto na wo ye Ghana ni wo do so vo sika koto kwase broni no kro no mo kro mo sika papa bi no wo mu ni wo sika koto bisenyame power investment e one odo bia sika ko 20 yen maza ban ka fam obia e fiti programs manager besi hwanwan obia save o bisenyame power investment esa se ho no ko save a na se ho no problem bia ni ho na se ho no dada esa se sika no yankasa no bia mfa ne santache and this company and kofobia minimum a wo san sika ko to kwa na ko yikura na da ne maso twe every month bia ne tetew maza ayetimi tewa ne atewa na wo yewu bisenyame power investment no mo tetew sa esa se ho no nyame so eti obiafo nsika nkoto bisenyame na se bisenyame power investment no ho ena obia save na wo hwe ye main branch na uro mo kaso na se new market obekọ ne obo ti kaso new market for ni nia no obiafo nsika nkoto e bisenyame power investment afa yensenguram anso e committee 9 udru committee 9 so abo ya lati wo ho eti committee 9 fo wuro mo committee 1 committee 2 committee 3 committee 4 committee 5 e kwa kosi committee 1 hwan no obia fa nsi kan koto e ye bisenyame power investment afa akim agro swadro yenko tezako na so unya du akim so ayen go sa agro swadro krom ho a tezako ho na se tezako we ho na tezako ho na meka agro swadro for muntie tezako ho no e ho na je se bisenyame power investment e ho na so unya du ho a
bisenyame obi abaje watom ya ne kajase ne panimfo no eni komo 0557 229512 0557 228512 0557 228512 aye bisenyame power investment eho na ye save afeya fasada no fama ramen babbling salon wo so betwa timi ho aye kama program bia wo ye bia word engagement adore na pese etwa timi ho ye fedia ramen babbling salon wo fie kwana to safran a ye beba 0552 0552 71 67 77 0552 71 67 77 etu fra wo so bejo so na afeya kwati bisenyame power investment wo mo na dia kwama no ne abasese ayekọ Niamfo Salmon Family Brimpon Pokware and then we am the latest no ya Bayern Chelsea free Thomas Tuchel Chelsea na ye ni komo na is na meeting me so papa friend Tom Bolly and papa friend Thomas Tuchel coach ekwedi komo na papa friend Thomas Tuchel akache papa friend Tom Bolly say Samlantie menu we want me no mu nyadwuma e Chelsea pm de di kan ya Brentford Christian Pulisic was want me ni nyadwuma afa Brentford Hakim Ziyech wonu so want me ni nyadwuma mto me no ka say papa friend Thomas Tuchel akache papa friend Tom Bolly say 2 players we mutimi ni wamu nya dwuma bema yadi mu samno yadi aba ansu ewo hono mo yankoti mo we na ne akodi komo na Brighton so passing medicals edematima ya fan RB Leipzig na me no ka say 20 million euros na Brighton no me no ka say Leipzig ansu etua edema Chelsea boboko no na fa Brentford timo we na enso timi akwa Brighton no assign 4 years contract edema timo we na me no ka say unu sa Brighton no na wura mo Chelsea bia na afia bia no na Brighton no agi 17 million euros and edingu di bottom awa Chelsea me no ka say mo Leipzig no Brighton atinisika so na yes afia bia no waje 10 million euros and so our Leipzig etu wura mo Leipzig ka player oni ni Jessica Kasia pa ya Brighton fan Christopher Nkuku enu se latest ya de mo sam no ya de abana timo wana no nyame aduma unu se weekend na yes RB Leipzig any team fan FC Cologne and ball Brighton making Brighton so be making derby also adema RB Leipzig na fe Brighton so jersey number 11 etu sa Leipzig esia kan no be jersey number 11 e ma ne nyanwa ya Brighton fan Timo Werner and the most seven yadi aba na me no kasa na so another meeting timi ko so our current ho papa fan Richard Arno CEO adema Manchester United ekohia papa fan Eric Ten Hag coach adema Manchester na papa fan Eric Ten Hag yadi to papa ya fan Richard Arno nim so catch center ko si fiada na Bratia ya fan Adam Rabiu Arno sia kanema Juve no na mama Bratia na bedo e current ho esa so hia Bratia Adam Rabiu e wo free floor asa na Manchester United team no so team complete me no kasa Manchester United and Juventus so team reach agreement 17 million euros and I no kase Manchester ebetua ya na team for Juve na for Brighton for Adam Rabiu no enso bebe PM enso our Manchester ya de mo sabno ya de ama enso ho yakọ Barcelona na yakodi koma kakra na um se Barcelona me no kase the two teams no agiatom sa Brighton for Memphis Depay no Brighton no every Barca Wogram ewo Juventus na Juventus for no man 2 years contract and a Brighton fan Memphis kwakwa sign and my team fan Juve ya de mo samno ya de abegu so Juve ni komo me no kasa Juventus nyame adama enche Miranda Paredes osia kan adama Paris Saint-Germain no yesi papa fan Andrea Agnelli woni papa fan Massa Allegri so munya sa buen free for eso betima e pampia ya de mo samno ya de abaso ho yanko Madrid ni akodi komo me no kasa nyame adama na baso ewo Olympic Stadium ho ewo Finland na yesi Helsinki kromanya semketwa European Super Cup in Basel Madrid woman no je carved out no je Champions League afi Eintracht Frankfurt and a jona yesi ugurama Europa League no woman no timi je na and just ugurama European Super Cup no e Basel na me no kasa two teams no eso akwakodu Finland kromo am obi aso timi 20 na papa ya fan Florentino Perez yan kan tudwa so catch Madrid for no na just no person je 100 trophy unu say ugurama Madrid abakwa sema amatimi je 97 trophy and FC Barca so atimi je 96 trophies and some Manchester Madrid ultimate trophy na fe Madrid amabako sem no so ultimate 98 trophy ti papa fa no na se Florentino Perez no wa chemrante ni atrase e ka chonso no wo hia 100 trophy me no ka se Madrid so wo mukuta 97 trophy a eno se papa free e koma free papa ya fa Florentino Perez wo bedi mo sem no ya de abegu so Madrid ni koma don kala choroti me no ka se eno de atuni mrante ni bianim se bebia mo bia no ma start game no na Bratia ya fa Antonio Rudiger bebia wo bia papa fa
Don Kalanchura to some Canchos and Oba starting game no ahead of Abratia fan Framendi. After the Tosumino, Trimani, once so a catch out send Oba starting game no ahead of Abratia fan Casimero and then Permanent Command. A free papa for Don Kalanchura to Obedi Mustamino, Yadia Banana Madrid no, saying about Thibaut Courtois, Danny Cavaja, Antonio Rudiger, Abratia fan Edem Maretao, Afe David Alaba, Ubeura Abratia fan Trimani, Cassi Abratia, Yafan Tony Cruz, Afe Luka Modric, Abratia fan Karim Mustafa Benzema, Afe Vavadi, and Afe Vinicius Junior, and then Mrate Dubakwane, Umber starting game no, Edema Madrid against Eintracht Frankfurt, Yadimo Samanon. Yadi Abba Enso Ahonomo, na Yankwani Fian Samano, Manchester City, Mino Casa Bratia fan Sergio Gonzalez, Mino Casa Bratia Moninawi, Bueno Every Andalet, and Swetima joining Manchester City, now for Besha Bratia fan Vichenko 9, who said Bueno Swetima joining Arsenal, yet above Bratia fan Sergio Gonzalez, no, or joining Manchester City, Bobocona, Yadimo Samano, Yadi Abba, no Olympic Marseille, and Omutimi complete a Bratia fan Alexis Sanchez, when we saw Bratia no Secadema Inter, Mino Casa Bratia, no, and Swetima terminating the contract, and Mr. Sanchez. So, as well, Timmy joining Marcel Bobo and not Bratin in each day. And Mamma Casa Marcel fans, no Timmy budget, Bratia fan Sanchez, so Sabana Wapabano, or my Olympic Marcel said the year 1992, no, one with Timmy Champions League, no more Bob Marcel Bocono, and so Timmy Champions League, NFA, French League Guana, Yadimo Stamino, Yadi Abba and Suho, Villarreal, Minocasa, Bratia Biosia, Canama Totiam, Yafana Bratia fan Tonga in Dombele, Minocasa, Papa fan Winamri, so Nya Bratia fan Tonga in Dombele, no Becca Bratia for Joe, Bratia for Giovanni Lo Cesso hon afi Francisco Clemu free from Amaza o catch Villarreal team sanya sem ketwa etunu ka se Villarreal o ma stand Tottenham edi komo sa Brentford fan Tonga in Dombele no e ba be piemo enso na wo team fan Villarreal ya de mo stamina ya de aba na Brentford fan Philip Kostic o so kan e de ma Eintracht Frankfurt nyame mo china o Belandi e wo Turin e wo chese Itera Ponten so na for no so team akwesa ne contract no e de ma Juventus Brentford fan Philip Kostic no so kan e de ma Eintracht Frankfurt no me no ba ka se Dantel Brentford no be sign Adama Juventus wa na demo stamina yadi Abba enso ho Cristiano Ronaldo na mutie story na fiemle fie anani agent fan Hodio Mendes ekoshia papa fan Richard Arno wona esiwo adama Manchester United ado to papa fan Richard Arno nim so akacha se papa masa sika he ana obeje se wo pese ton Cristiano Ronaldo a obeje sen esa se team be ready so on person beto Cristiano Ronaldo e tena komodi die no aso timi koso papa fan Hodio Mendes agent adama Cristiano Ronaldo woni papa fan Richard Arno siwo adama Manchester United yadi mustamino yadi aba and Mbappe so timi returning training Adema Paris Saint-Germain who Mr. Bratiano wo prayer who gramu the French Cup na watimi asiakan afi Paris Saint-Germain first game am ball French Ligue 1 against Clermont Foot no Bratiano timi asiakan tena ugurama na just Bratiano Kylian Mbappe ekoka Messi ho Marco Verratti ho Vatia mo Sergio Ramos mo Bratiano Donnarumma mo ho na just na training no aso timi koso hwe weekend Bratiano Kylian Mbappe besiakan Adama timi fan Paris Saint-Germain yadi mo samino yadi ama enso awo hono Gerard Piqué wasi anka che Barcelona fans no se mo no tom emrate ni abasa be register no e say won sika e obasa biom ni sika ni ano de ache basa o pese Barcelona aso timi register the likes of Jules Koundé, Robert Lewandowski, Frank Kessimo, Andrew Christensen, Rafinha mo and emrate na kana eno so latest e free Brate for Gerard Piqué teacher Kofi Babone hoba ya de mo samano ya di abanso ho West Ham no kase Manchester United defender Brate for Victor Lindelof no papa no na say David Moyes so here so betimenya Brate for na just Victor Lindelof so etima abade mo samano Yadiaba, ye chefie some ho na ni kwama kakra ye kopie mu Salentina Boboko no wa ma show interest AS Roma Brantia o free Ghana Abrante fan Felix Afene Jam so munya Afene Jana wa mo so da Brantia beba abesia kan Adama team ha ye fan Salentina Boboko na ye de mo stamina Yadiaba na Great Olympics so show interest House of Folk nya Brantia na say ama terminating the contract Kofi Koji ama me no kase komadi no aso start koswa ye de mo stamina Yadiaba na me no kase Great Olympics so mo catch House of Folk sa Brate fan Razak Kasim no se has for Ahenkan Ahenkan scan 1 billion or the back Ghana scammer 100,000 Ghana cedis has for kuntia na fa Brate fan Razak Kasim no wa mo me fana na de mo stamina Yadiaba me no kase enso atraman enso atimi aguram Anso amagura mo House of Folk Brate fan Michel Abu me no kase enso atraman for so munya Brate fan Michel Abu a ono so fifro ebetimi akoye eda ma team fan enso atraman ya de mo stamina Yadiaba me no kase Brate fan Tetanote enso atimi aguram akwasan del eda ma Kumasi Beska King Faisal Brate ono sia kan eda ma elimina chance me no kase Tetanote akwasan eda ma team fan King Faisal ya de mo stamina Yadiaba enso Kofi Mensah no goalkeeper eda ma Shanti go me no kase ne wa terminating the contract on ya
Ashanti Gold War abrante no so awuram our Mediama Sporting Club yade mo samano yade aba Samates mino kase House of Folk player abrante fan Roy Simenya mino kasa abrante no so nam kwan so kwa kosia kan edama Samatesa yade mo samano yade aba King Faisal mino kase mino kasa assistant coach ya fan Fatao na esa beku mino kasa abrante no aso ni King Faisal so atima party wesa yade mo samano yade aba na wonu say na Ashanti Gold any interlies e wo case bi wonu say match fixing bi timi koso ama mino kase Jeff for no so timi ban 24 players say massa bet na is a betting mi timi koso mna Ashanti Gold any interlies Asia e wo Lenkle Sports dem na say game no e kwaye 5-2 na mino kasa asem no aso timi wurawura ma na uba Ghana ha say na tie wuwura ma Ghana your Professional Football Association of Ghana amo enso ewa ha wo na ba players no sensema wo ni fi profo kabom enso de asem no ekodan cast ene na cast for enso de verdict ni babonten wo ka che F4 ni say sa 21 players wo de ban atom so no F4 no enyi ban enfa tom so etimlante bi say Frank Akoto afi Eric Eso Ampim Da Costa Batefon Emos Kofi Nkroma wo ni ano yetimi ayisa ban no enso etimi aye from so afi Emos Ade Batefon Steven Owusu Banahene mino kase ne cast enso etimi ayisa ban no e from so no bi busam say Richmond Lante dia mino kase na yese yin ba no verdict ni babonte no wono ni din enso encounter stone no wono de ban no enso etimi da bratia ya fan Richmond Lante so a ya de musam no ya de ba Ghana Premier League nyame ade mo chena na fixtures no eba bonten enti 18 clubs am qualify the likes of Kotokuru as in Swatraman afi Samates House of Folk King Faisal Mediama Sporting Club Bechemuni Aduana and other teams no nyame ade mo chena na fixtures no eba bonten ya mo mpa ya famo da Kotokuru as chena on betimi anya eye chese matches emu omra de musam no ya de anso aba anso awo hono na me no kase team Ghana omugura mu awo Birmingham anso awura mu awo chese Birmingham ekosi akan awo chese common games etimi course no nyame ade menne wo so etimi touch down Ghana kwaye no ye nya 5 medals ho ye tena Brentford Benjamin Azamatemo Joseph Polamo amo ene eno so timi touch Ghana anso na fe wo so na ye medals so timi kwaje no omo diaba e da kwache mampania anu se latest ye de musam no ye da ba Sante Kotoko latest na femi nko abrate fon Enoch Morrison Kotoko wie 3 years contract abrate na freaking Faisal abe join Kumasi Asante Kotoko na nse Kumasi Asante Kotoko nyame adama anya se Sunday na team no buna ketem akopiem o teki na mrantie we etimi make trip no enko de di kan abrate for Justice Bray we pra afa abrate ya for Sharif Mohammed wono so etimi pra ana fe Clinton Opoku wono so etimi pra na mbom abrate for Emmanuel Kayake de me no kase wo se on to aso si akan enfema Asante Kotoko biem enyo ono kwa abrate fa na ise Evans Adomako wono so ni Kotoko awie na Emmanuel Kayake de minu kase wonam kwanso a okwasan del e de ma Samates bobo na enu se latest ya de mustam no ya de aba top 6 Asante Kotoko e ka so mo minu kase no organizers no aton sale free Brokum Chelsea entuko group A na senatie Brokum Chelsea Samsung Bechem United and team fan Mediama Sporting and kwaku group B no e House of Folk Karura United and Great Olympics and so and be jina ho ya de mustam no ya de aba sabre de yakọ na ugwema bisenyame power investment wo mo ana fe so ya sen e me the latest ni ano God bless you, yeah, that's it. Tear for the Dindo Poku, Opi, and all this force at Bray, Minu. Now, me call commercial breaker, Basisia. Somebody, yes, Kunia, when Kwani the only tea, Apagana Jaswa, Akakadru womb, Sobolo womb, Pintia womb, Pepper womb, Abrobe womb, number Coca Council Dassie. Wow, this is purely made in Ghana. So, Peso Ultra Sobotia, the Ohiani say, what is Soboti living? A betus with him, never Bamusa Dudono, now what Bogo. That's Ramate. When you level near pa, so who person feel the Trebian of Sobotia, Fatuns with him, who pay the challenge for ice cubes go, no Bogubo, a purely made in Ghana. Na so Pebiatra, Uber Fresh 0551 119 620 and a 0244 087 695. Akran so Yawa Ayimina Enterprise, Dome Market. Ghana this year, Kumasen and Patamusum Fre 0246 182 216. Shannon Susasa Ankabwe, FDA Ajatum say a ye. Somebody, a yes, somebody.
na what to say Adama West African for asa Kenya wo hu bio e de trivo edura ekuma ate akate koko ntontom ene mo ahodo a edi koko nya na se koko abre kuafo me nua jai adansia koko kuafo di for trivo ho nya agro kuafo nyina e bo se kire se amo ne sa e ma koko no ho tono na asan aso doso enti ama koko kuafo botom ayede na nika sam ne se yemfa trivo bebre kakra bi wodi atwa 10 miles na fa go moto buru no mu na fele na fa bo koko no bosome bia trivo kum koko mo no se kum nkosua nyina na eye adwuma basahare so se double trivo a woni hawo e wo koko mu kra guys say koko board for ahwehwem agye atum se trivo aye do papa ye de kum koko mo nyina so obi pe bi ato a onko agrochemical shop bia e ben no nchen na so open dodo atu aton so a onfre Adama West African for e was 0544 343532 and 0544 348821 and 0544 325030. Only the four dream baby obet me aye investment and as obet me sika kokoto I bet me ye dwuma ma obosomso when ye kakra etumi ade atafriana and e dey make kanfo bisanyame power investment e dey ma and no penny investment company na wo Ghana hanemo a omo ye very credible omo de sika ne ye dwuma na bosum bia so no yetumi ama omo ohani titemu 7% sika bia de beto bia no ye calculate 7% ne yetumi de sanfa so no etumi de ama na wo sika botin no esanso eda ho dwuma koi omo so ye kese no e wo kaswa new market saso no mbesanso another branch ewo tema committee 9 agresso dro de no foforo kra eno ewo agresso dro ewo tezaku eni donko ensas eni di ehwanimu so openchirem bia eso sen de medesum sisi aso dia frempeni for 0557 228512 0557 228512 na what meaning pay for at me edi sawo ehonmo bisanyame power investment wo bia fatasodi Ohima mianka mbojuma ewo mpem na asema yemre wo mpem pa o menua kawakoma to wo yam amaje herbal clinic esa enyadewa nyina wonomo esa enyadewa bi te se bema wayemre ewo mpem bema wontomenwo wo ema afemu nso amaje esa enyadewa bi te se asekeka wo ba wontomen enwo nso amaje behwe na watenete ede amawo se sei krampo na mefre dware bana so me ho keka me te se zongola chichi e na achimi o dabi amaje esa ehunemu ni yare bia sempo webubu eguko anase woni pedue nyina ayemre wodane weni ede kire amaje herbal clinic wonomo ewo emfidie wo ho a wonomo ede ebeso wahwe ehu yare a ehaw ansana wonomo amaw anwedru wobehu amaje herbal clinic kire kwan ewo odan apoabo ene gas filling station no ene di enhwenimu frɛ won ewo telephone number edidi soi eso 0244 877 840 anase 0205 045 655 ko amaje herbal clinic nanya wa yaresa Mido, asa na de fia ehrampa o. Ha, eye ban 20 ena ma efia ehwehwe hwamsa no. Eno so ye supira na. Eye JA Binding and Co Limited. Ena wo mo de sa nyoma we nyina badwa so. Enye no nkwampo na wo ho medu so to ho no mo no. Enyoma ne se bebre. Niema bi te se dan na wo ho. Ban zo ne nansen kwada nyoma eni ate se wan. Eye parazo enu ana me de sie. Mido, me fam fitira apoto bi de ni na afro. Na ade ba de na ahohura potobidi isi eya akasha no a na me de atu apopo bibre nyina se no bia papepata susu nyina so atese wan no nansen awowoni nyina mpayila uhu awowo bia wo fie ha bi medeta wo eya JA Binding snake repellent na me de atu o masesa no enu omo wo niema papa ban liquid soap na se wodidi wi amedem a wohoro won se uhu ana ai enu aso na me de wohoro nchase mu nyina da ene we die medi adanse a kira mansan fa no mo wo ban womunioma no ubenya biato wakuma setakura de tamale ho sunya ne nkokọ wabuase bonga odan Ghana Commercial Bank enedi enemuhye se wo pani doso promotu a ubenya bi ewo Kasua Winneba Road ho ankasa na factory no esie ba me number no na mfa nkoma ko nyima no no nso from 0242 771 650 and 0247 576 643 me dofo na nso mudin ni body say JA Binding and Co Limited. Me drew ho sesia.
Hey, Ekwebroni, na brabom te se oba me hu wache. Mr. Jesse, jai. Na asema to me ni me kunu de ye hu bi da. Me kuna prapra ne mu sika nyina kodua mo. De atopete ya ne no madi. De edua enso mu ayi. Kakre ka ye nso anke ye de behwe ye ho a. Eno so aka nwuram. Sesi abrabo ne de ye hu ne ni so kra. Ah, me se asemwe pa de. Hwe, emu akuafo am Ghana ha muntie masemi yi. So obodo mufu a fa ho Bon Agro Company Limited. Enu edi ye kua nyina. Eho ne firi. Sa odo mufu a, sa obeto apete anase wubedua. Fedro bi afa ne capito, eye powder fafa ho. Abo bi etimi fra no nka. Na se ukodua ana to pete afo no mu a. Ade achi ya na ko spray adro bi afa no bombita. Ebeche pa ansa na wura etimi afifi ewa fo no mu. Na se wura no fifi a, de ode sina se kura na ye fra ne top man. Ofa sachet ba ko a, na de agu nsuo tank ni mu. U spray asem bia asa. Ewura bia bajeje wo ewa mufu a wado no mu no. Spray bon rice, ene bon pro plus. Ubetwa mo no a enna be birachi na wura ntimi mfui. Sando mbodi nyina. Ukwa agro chemical store bia ubenya bi. Na Bon Agro Company Limited ono ko fa di nyina ba Ghana ha. So wasem bisa bia fra 0243 900 562. 0243 900 562. Classic ointment aye bio kromu hafo pa na dodo no a ehunama toso fefefe sei. Classic ointment se de sie nam no se ka se ye ka ho asoma ka de ba chi ne nwie ye kan fa momanfo no won mo ya so mbre ko pa bie de se ekro na agu wo mo a ekọ de na pimples ase nanim ekọ. Classic ointment de na eyam atoto no ho ama ekọ obi na propro ha no ekọ. Ointment ne powerful pa. Hwe ingredients ya wode ye classic ointment no ebi ne aloe vera, papaya, petroleum jelly, cassia alata. Honam na ni ba bia ekro pimples eyam ana propro aguo no. Eno ane se anopa ne nwumre bia wadware wie no. Wode classic ointment no bi ebesere mu. Na be hu se yes, ointment papa bi obabi. Me the classic ointment esiesie me ho ama agye me se enye nanso pharmacies, chemical ne herbal shops. Ane titru wo hene na herbal koforidua. Frisia ba ko and Sons Kumasi Edu Urepash Heba Okaishi Accra Netufo so afre 0544 791 600 and 0500 799 833. FDA agi ejedi nkratu yato. Hey! When we send your police in your draw, Imbusaba Mesa Amama Huaden. Refuse to grow, and young offense swabek. And what day immune system or Yankopon, and your ready pediatric Musamaya Hubano, and Nasa Wunum Imbusaba Mesa, a peja immune system Nabribia, ya Yarientimu. Sasa dear, a month for the one, Nedi Imbusaba Mesa, Dronua dance yes, and Yarwa who ran Nipa and Nina Etimi Banaso, and in Yarwa Cassian Kaya Wutini D and a honka. No, Yamwa suing no, a boy who buying every home. And now pa one Yarwana dada, no monum doctor in Rono, and num Imbusaba Mesanoa, and Momo who are deep pinti. Ya womuntim pose, Yaria Esomo. Imbusaba Mesa, a walk kanshi, and you may move bia your toe in row. At to 0246 20 8496. Imbusaba Mesa, police in no adrono, and Kratway FDA, Asayasiye. Tontonte yennom sane efadwen ne efadwen ampa say na nim say brebi beba ama tonti na 74 opa ye ne simple T74 abeye aduro tonti na 74 ana T74 asa twe yadwene asina nanom dodo so say de na dodo bua ma na nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebo anipadua no ema immune support enti obi onum bie no abrebia ne ho denden tonti na 74 yinso yaye no se nsuo krokro wa kama enti baby a wonam bia obetimi de wade akọ samene wa ankefi na kroi eda no nko na wie ya wabra mennom T74 samennom tonti na 74 menya hoɔden mennom ne da bia T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no T74 ahoɔden ni apomuden ko a wokɔ pharmacy ana baby to no bia ubenya tonti na 74 yi bia to T74 yi enye ma oba wa fa afuro ana obi a ɔma nufuo ana se obi a onya mfie dumienu eto phone 050 162 8931 and 0246 073 498 FDA agi adwadi nkrato yi atom aha nika wakane ho ofo wasi enanso be badasem gwa ku misi me mu die ya mi
biso bisa atuadi bisantimenya kwai bra nyabotre yenko bisa nyame heba clinic eya yaresa bia soronko a omu afidi a okwa wonsai na ode atoso ebe kire yade woni padua mu na owie wasan kire wanu aduru bisa nyame heba clinic umuni kokwa ama okwa minim kwa sade na de manyaw wawi kontomlem no yenko say yes stroke diabetes koko enam yade bia say gonorrhea syphilis HIV eno kra de otenete ebe ye ho bisa nyame heba clinic obemu waduru atu asese ta na mo a atwe omo so no waduru ebe yini napie yade ontumi sa kwata ena chacha asa diake na soabra bisa nyame heba clinic how to betwa na de kra ne se oba ono ma card folder ena se obehu dokota ni na ye kwa yenje ohwe evidie do be fam ni na so untua bibia genyan se okuta 50 Ghana ana 1 million 100 cedis ni amount do say tam me patro hwemache kwan e wachim da quarters usi ya bisa kwadampo ye be cho ba bisa nyame heba clinic wo ana fre dokota pani e wo 0544 127 709 ana se 0246 824 135 bisa nyame heba clinic bisa nyame na obejo so besin abrewo ma nanonda say ya Jawab, take it easy. Why you do? Jawab, take it easy. Why you do? Minia mamina wase na memfa enchia soronko ema atiefo ya sabri omutie kasafidie yi baabi bia wo bia no eye Angels Dominion Herbal Center Limited ene sabri ye ne wo adi ahia na ye ne wo eba abetwetwe enkomo yi minim se baabi bia wo bia no apomuden ho nkomode eyade a ehia wo yie pa enti sabri ya wo tie yenkan yenim se wa ye krado ya wo nso opese wotie de ekọ se de medi kaka ye no eye Angels Dominion Herbal Center Limited a yedi Dominion Herbal Powder abadwaso ena ye ne wo adi ahia sabre yi abusua mamemisa wo se sabre wapomu etesen ye hwemu a sabre yade ahodo dodo no a ena edukuru nipa anase eni nipa abetena ni titiriw no eye yade kwankro yade a ebetena nipa so a ebi wo ho a agi nipa no enum adura edikosi se odi be firi wiase yade ni bi wo ho nso a eni nipa na betena a kire se ema onya na brabo mu anije abiri biase yede ne kọ ne yede ne ba ye pegya ne kọ ne yede ne ba nie eno enti na Angels Dominion Herbal Center Limited yede Dominion Herbal Powder abase emra na emeboa saafo ni nyina emfree yade kwankro ya etiti nipa no eho si yeka yade kwankro a eye yade a eba nipa brabo mu a ena medika aka se obu ono mu age se yede ne tu aduro so ne yema ni nura hospital asem na mekan yi o ne yema ni nura dikosi se onipa ne beko anase enu ne betena saa afebo eno ne yefre ne yade kwankro na kan tete no na ye nananom ene ye maamenom ene abusuafo aka ne tete no mo ho no esa ne se saa yade ne nipa betena na betena afebo nti no ena mo friends yade we de ye ko a enko Angels Dominion Herbal Center Limited etena se hu se yade a ti se yi ebi ne yade ben ebi ne diabetes ebi ne BP ebi ne akoma yare ebi ne spinal cord problem ebi ene sisi yade na sisi yade ne de ebi ho no mo a eye adwumade bi obi akoye ena abade saa ena obi ho nso a ne de ene na betena afebo na de ene na betena no eho asem ena ye kan mepa che obi ho no mo nso a anajo enya de a otimida oda ne na nitipa eno ano no obi ho no mo nso a ono ne de no onante kọ eha ne ha age ope baabi tena home saafo ni nyina na ye kabom a kire wo se Angels Dominion Herbal Center Limited yedro Dominion Herbal Powder no abase ebeboa wo akwaniasa nyina so na aduro wei no eyakase ebeboa wo a obi bekase ebeboa me de ne kwan ben so no aduro ne ba wo nipadua ni mu a de wankasa wo behu no wankasa na bebie wa no no wa de waka sana aduro ne dwumadie etie enti se wote adanse a biribia se Dominion Herbal Powder for anase Angels Dominion Herbal Center Limited se ye kasa adanse a ye de bani nyina eye de nipa bia aduro no aboa won ne de ye ma won wo nipadua ni mu no omo ankasa atu omo no mutuo no omaka enti ma me papa se wotie me na se wo ye obi a wo da duro so se ye diabetes se ye BP
sɛ yakoma yadeɛ bɛn yadeɛ bia ɛha wo bia no mepacho kɔ baabi bia yɛtɔn aduro kɔ drugstore a yɛtɔn aduro wɔ hɔ kɔ pharmacy a yɛtɔn aduro wɔ hɔ kɔ herbal shop a yɛtɔn aduro wɔ hɔ Dominion herbal powder sɛbi yɛntɔn ne mfikyire ne kaa mu ni adeɛ yɛtɔn wɔ baabi a yɛama kwan anaasɛ aban sahyɛ aseɛ sɛ nipa ne timi tɔn aduro ɔyɛ license eti wokɔ baabi bia yɛtɔn aduro a wobɛnya Dominion herbal powder ebia na baabi a wowɔ no wokɔkɔ pie mu no ebia na wo deɛ wanya bi wokɔ pa no wakyerɛ nipa ne sɛ mepɛ Dominion herbal powder kɔfa bibra na mea mɛba bɛtɔma wo ampa nso wokɔtɔ baako a ɛda ɛto so no wankɔtɔ mmiɛnsa a wobɛkɔtɔ nan saa na duro no dwumadie ɛteɛ nti hyɛ duro no din ne nso Dominion herbal powder Dominion herbal powder I free Angels Dominion Herbal Center Limited yaso ya telephone number betimi di afrɛ yɛn ɛyɛ 0543 158195 0543 158195 ɛno ne yɛ telephone number wobɛtumi ɛde afrɛ yɛn yɛ kasa wie nso a yɛbɛsan de numbers na atodwa ɛde ama wo na sɛdeɛ da bia Angels Dominion Herbal Center Limited yasamotie no yɛde adanseɛ atodwa ɛyɛ ɔnwo a akɔtɔ duro no bi te sɛ wo a wokɔtɔ bie yi obi a wakɔtɔ na duro na yɛ ne mmoa no ne yama ne de mmoa na ayama no ɛde aba bɛtodwa ɛde ama wo nti sɛ wotie a no ahunu sɛ ampa asɛm a yɛka no ɛnyɛ bosremu kasɛm asɛm a yɛka no ɛnyɛ mfuturo bi ɛne yɛbɛtu agu obi ani ɛnyɛ sika bi ɛna yɛpɛ na yɛpɛ sɛ Ghanafoɔ hunu sɛ yadeɛ te sɛ BP ɛwɔ wo so ne wanom nnuro no a brɛ na wodwe ho kwan abɛfa so a aduro no bɛgyaa no mu a ɛmmoa bi wɔ hɔ sɛ diabetes na wonom nnuro no ɛna wanom nnuro no abrɛ ɛna wopɛ kwan a bɛgyae a akonya wɔ hɔ ɛno nti ɛna Angels Dominion Herbal Center Limited yɛni abere bebrebe no ɛnyɛ biribi biara enti bɛsrɛ wo sɛ yɛnti adanseɛ baako mmienu na afei wankasa etu ho fo na ɛkɔpɛ duro no bi yɛ dan ɛtɔ na ɛntena ase ɛma yadeɛ no ɛnyɛ nsɛm Dominion Herbal Powder adanseɛ nie meyɛ tailor ni wɔn na mete aduro no nka no mekɔtɔ bi na metra ase a na me nanze nyinaa atata mewɔ almost 59 years enti meyɛ adwuma no kakra na me nanze nyinaa ayɛ akɛseɛ na fɛ hɔ a na me nsama no mo ayɛ sɛ ɛkɔkɔ ayɛ titiriti afe sɛ mɛdwo nsɔ koraa mɛdwo nsɔ no ɛmma sɛnea na mepɛ nti bere a mehyɛ aseɛ nom aduro no te sɛ mɛdwo nsɔ a memte hu sɛ yes ɛba te sɛ first no a ɛba kama no na afe mɛnsa no a na ayɛ titiriti mesɔ adeɛ nkoraa na yɛfiri atɔ no ne nyinaa agyae afe me nanse no so a me trase a na ayɛ akɛkyɛ no nyinaa agyae me sisi no so a na ɛyɛ me ya me am te pens wo me sisi no mpa me trase a kyɛre a ɔno so sesi ya ne nyinaa agyae enti aduro no ɔhwɛ a toa baako toa do koraa po no nyame ankasa ne me kɔtɔe bi ne kɔtɔe na ɔno ne me gye kakra bi nnomyɛ enti me am te hu sɛ aduro no sɛ ne asi aboam no meka sɛ me di ho adanse a me hu sɛ ne mesi adi adanse na afa me am nim sɛ bi nyesika na me tɔ toa no bi na me nom a na sɛ ayɛ abranteɛ te sɛ first no a sɛ ne aduro no ne nom kakra na ɛhyɛ no enti adwene amafa ne sɛ ne aduro no asi aboam no na nka me kya kwane na sɛ nka mo betim aboa enti sɛ ne aduro no asi aboam no na me hwehwɛ mo kya kwane na nka mea nka sɛ mo tubi agye ho adanse atɔm sɛ so aduro no yɛ paa nyame ni sa wɔ aduro no menum no na me 80 years na me sisi ɛni sisi ya me ya ɛni me sɛ me hu nam ne nyinaa menum na me kɔdae me sɔre sisi an me hu sɛ aduro no me body na sisa nti me hu sɛ aduro no ye sɛ menum aduro bebree ida me sɔre a menanti agye sɛ me hu sɛ me brɛ menum aduro no
mitumi na tifre mitumi didi mitumi yade me de bi ma me yire so no hu na ni ya ne ya no so o so no mu no ono so wa free me be me did that if I say rade no maniam na me wa diabetes and rheumatism I want be me rheumatism na say ha me pa oh and thing ma me koto no normally do am no na do baby a me yes kan koto and the me koto me na pada na me try and share ko me nya 3 me pa say rob free me 3 weeks na me wo so so say na sakaye aba no di and e me ka to mo say do bibiri aba na kan kwa wa wo yare bia wo wudi mu a fa wani hwe me nya pada e be dia boa because my mama say san kwa na fa koto bi ni ma ensa wo me yo kona nye nkwa ora bia no mpisi enwa no ya no ye di eto adi komo no susa a edo no aboa no cha e o si ya ye wo ni di mu na o no puno ko sa no pepa sa ka che se edo be kwa ko pedi ato pa mo to be edo ye wo bibri en se we e last stop o se ya ni wo wudi ma e pie ko ma hu bi e wo mi hu na mu se emu ne e ma ya ni pie en ti de me ka te Ghana for ni se do na ba say yen try so bi try na ye manua e tell di one dance midini na ya mi wotema na Dominion herbal powder no in fact tatafe sana mekano esan say pressure emra na ye diagnose me pressure me ya se menum nura wo sa profuduro no no ma e wo any side effect enu so a wiki u be ma na ade but me ti Dominion herbal enkano nam se no menum Dominion na mahwe say the way Adom FM edi Dominion ho adanse no me pedura any side effect na manom na boa me ni pedua no eti me starting Dominion no kashe rade ni nyam se me BP no me ko check no na e normal me normal profuduro no biu ana me nom na no pa bia so a wo se fifre be free wo no ni ahode e de be ba mu se de o de be ye adwuma no tatahwe na wa e week numbness nom ne sa se ananse ache oni we ni nyina no irade adom ekọ ya me charge me kana me yire mpeso de ni tribaji ono so ye so ono mbi no wo problem e wo ne nofo mu ye ne ya wa ye ndo bebre but starting no mbi no ohun susanso say ya wo no any pains ni na e cut down kra okoso anom se de be ya e be yi afri ho kra nti Dominion ne de in fact tatahwe a boy system immune system no sorry a unso unya hoden foforo e de ye adwuma anopa ne enwumre mesagu me sohie mu joka kra na manom na nsusu start free me no na me come maybe me adwuma nti Dominion herbal powder ne de tatahwe pa ye adwuma ya me hwamu abusia ubegina adanse we so ana atu anamon akọpaduro ni biato ma me papa menua be ma menua ba wutie me wei eya dance ye krogen wankasa wutie no megide yie pa se wahu se enye asemu ade bia me ka me se nye se obi na akogina baabi se obi nka bibi ma no eye nipa na wakoto Dominion herbal powder no ene de aduro na yama no eburo na dwen ne nti ase so nti no woka sa asemu yi ede kirewo enti baabi bia wo a wutie me no medika ka kirewo se Dominion herbal powder baabi a yeton aduro wo ho no ukọ no so oni bia kire ne se baabi okofa aduro no okọ a onka se ope Dominion herbal powder enu na wieye bremu aba ama enei kire se baabi a befa bia no na oti aduro yi nka enye radio so nko a na woti aduro hu adanse amanfo abusuafo edi hu adanse kire omunuanom obi frɛ ni nua wa chirichiri no akyere sɛ ei kɔpɛ ni bito na duro ni de aboa papa aduro ni de aboa me enti mesrɛ obi bia wutie me no Dominion herbal powder kɔpɛ bito na duro no sɛ de atie nie o de atreketwa no na bɛsa ɛwɔ mu powdered form saa yɛ kase powder enye fita ani no ɛyɛ brown saa na konko na ɛwɔ mu no ohwɛ mu a ɛyɛ plastic uhunu aduro ne yɛ den ɛwɔ mu and ya package ne kama asili ne kama edi amawo o de atreketwa no obeye nsuohye
obenua nsuo no ama na yehye ye ka ne saa ne yenka ase fagu nsuo mu ne no a daabi nua nsuo no ma ne nyehye hyehyehye ne wasatre ketwa ne teaspoon baako na wo de agum anopa before se obedidi no ne wanom anwumre nso wadidi awie bibia no a obekoda no na no nso waye baako na wanom na wankasa wonum aduro no a nansa na se wonhu bibia o de wankasa frɛ yɛn na kyerɛ sɛ manum aduro no nansa ni minhu bibia ne yɛmfa osika ma wo yɛnim de yɛka hwehwɛ Dominion herbal powder ni bi neto na ma me papa wankasa na abɛfrɛ yɛn adi adanseɛ enipa edi adanseɛ nyinaa enye nipa sɛbe yɛn yɛ frɛ wɔn sɛ wato aduro ni bi net sɛn daabi on wankasa na frɛ sofa mato aduro ni bi na aduro na boa me pa de ayɛ no yade ato atena me so ebiri sɛ yade ayɛ sɛ ne kyɛ sɛ ya record na yɛde abrɛw Ghana for Dominion herbal powder yi hu asɛm yi asɛmhia na etu anamon ekope bito baabi bia wɔ Ghana ha aduro ni bi ɛwɔ hɔ sɛ ba ne sɛ wopɛ sɛmbisa bi ɛna de afa aduro ne ho a yɛ number yi a wofrɛ yi ofrɛ na tamale no wa a yɛbɛma wo hɔ number ofrɛ na Accra no wa a yɛbɛma wo hɔ number ofrɛ na Yekumase Western region baabi a wo bia no yɛbɛma wo agent hɔ no number na wo so watimi anya aduro ni bi akotu ɛwɔ hɔ nom mesra mo monkai sɛ aduro ni yɛ Dominion herbal powder because nipa no bebree kwa a no akɔbɔ din ne soronko ne yɛ de asorokwa akɔdane na kyenkyena yɛmpɛne saa Dominion herbal powder yɛ number ni nie 0543 158195 0543 158195 sɛ wo frɛ number yi a mepakyɛw baabi bia uhia bi wɔ no yɛbɛma wo ɛhɔ no number na wo nso watimi ayɛ den watimi akɔpɛ bi atɔ na odi wadanseɛ aba na odi aboa foforo nyankopɔn enka ye ho na ɔma ya pomuden na ɔnam Dominion herbal powder so ensa yɛn yadeɛ yɛdamase sɛ wunya abere aditie yɛn yɛbɛsan so ahyia bio okay yɛnso yɛda sesɛ nso unya kwan na one yɛn akasa Dominion herbal powder wɔbɔde nso bɛpɛ bi unya bi na sɛ ɔno ma wɔn kwa okay show continues 34 minutes past 5 o'clock here Abino it's Wednesday I don't think Chebia who is coming on your way and who is who never the pa as well and who is who never there Sana who is super bad faster up is in my Bassam or Jela Hospital. Sa hospital where me body will be any more Ghana ha. Dr. Nyako. How that Bassam or Jela Hospital ever. And cran now, ya dear be a tata will be out to come when I say, oh, concrete. Oh, quite catch almost sign caref and funny asthma. Say be a stroke and I show this should be out to far and I say, yeah. Oh, feel it as symptoms of stroke. And no doctor me at yes, a stroke, no. Say a bat near my who don't see and a dead. And until modern sound in beddings also. And I said fibroid, and then the cacao was severe headache, a batch of pressure, diabetes. Ebia Kukuramyadi, Sabia Biato Nufumuyam, Fakwadan, Bassam Hospital. Na Urade Benam or Monsieur, you were free. There were Accra, Dakoma, Yenny police station on the Dinsha Nimo. Oh, dear, Dr. Nyako Nambe. Now, friend, 0249
48 73 82 and now says 0208 1380 48 na one no any south so na yare sabe ba ejirane so Different Chevy near the who is Zulu ever. I say cool bro. I say Sakona Boma Jenny before the club. Cause I'm a foodie man, this I get missing a track. If I'm a game, me send the summer for the back. Cause I'm a go shaka la go. Come for this one. So go my massive attack. With the beat, I'm a tea, me to make you 40 bars. Now back to the song, so when my girl is there, I'm shaking the boot pant with you. Rim Sakwa, they want to know about Zimwa, I'm a fan. Hey, huh? And Janium, the other, I was saying, huh? You for shout. A man will be checking the blouse. I'm about to let you know what I'm about. It is time for finish, I will say, I'm a menace. I don't go back, she got no more gin. Guinness, I didn't know more. What did you want me to finish? Mali, I'm your boy. Uche, Ewa Sene. Good evening to you. And also to your taxi drivers in town. MP3. Hey, what's up? Fabra Boy. Oh, Piazza Padu Enterprise. Sama Hafa. Amen, chance for. One chief for Utia, baby. Melon Sua, Sonny Bankaro. Good evening to you. Amen, Reverend Frank Kwasin Kansa, Papa Madwe, and Odi for Kofi or Pari. Wa come on down, Quanta. Good evening to you. Amen, Jack, come on, Subuahine, and Amadro. Sarah Soda, Odi for. Odi for Kwasha. Papa Majo. And now who is who catch and let the assembly about? Now, I more person, more tata, me tete me. Maza, I to say, are you with the radiasi? I don't know, Prema, so choose. That's a man who trained the said. Ah, the pound. Manso Ed, Manso train Ed. It is so honors a one fan and someone to 20 pa. I are home to one. And that's the amount who levels and the amount who are dear, ye. Sir, and in the end, ye. I see. What I spending my money. Now, in fact, Lewin, mother, bueno, or talented you. Oh, I talented, dear, but I ain't a friend now, Crobato. Ah, what's the make out what you do? Sir, and yet Lewin, na fene, who knows tomorrow. Edina no abono. Oboa. Ah, Antina meboa. Oboa. And penifo and Nkwala, Ekra, Edia Dancy. Jai. And yes, Bia, make Kasakeke. Oboa. Share a ba, say, unse, Lewin, dear, young fans say, oh, yeah, Nkwala fans. What fans? Nkwala fans. I saw make a so unim. And I make a okay. So unim. Sell Lewin, Quadra, Americano. Why not? Cause I'm Obia Dofa. Jai. And yeah, I grow better. Oh, seven previous. Oh, and the size our movie industry. Oh, and your friends, Lewin. Now, Massa, Americano. And I won't move. And because it's a mess, so catch him. I'm in movie. And I also glad a moving car don't baby cry. Ha, sir, Lewin. Who your movie? Now make I say, let me ask my okay. Who your movie? May I make I say, let me ask my okay. A Yankwala fans. In two patches, I may Lewin fan. Maybe also sad. It's outside, I don't know. I have some now catch. What I say? It is a movie pa. Not movie ma. And yazo. My man can't send back when you know. I send back a bit me a car, a bit me, just say, offer, acrobat. Who knows? Now, tomorrow. Assembly are making.
Ghana for any oda achiase akem so aduro wanchi asene wona etie ye nyina obi adi adanse se ofa de no size na ma men kama se mo na me se wo kana me de wanu besie wo de wanu ba kana me de wanu besie ya me fa o sa de papa na de ba wo dagu tie na me ma from say na me yu fu David tie me chwa na me chwa de papa Ghana ha de ye obi agi ho asam na wo ka na ma men ka bi de na enya ye wo de asam aba na me ka bi a wo pese me ka bi se am ya se ade no kura no se oba me ya mo fase agro na o mi di wo ha no mempe what say because energy tum say the American no me dey tum say agro when the movie yi say lewe and ya wo poa and no aka no na lewe wo de ne betutu obi wa ya jako lewe no ba ya ankafa ne toto e kan say rasne ne hu rasne ne ben anya ofani pon a obia nu say na ofate na Cabernet ne size ne lewe ana me ka say ankafa no mutoto no ma me ka say mutoto wo de tie me ye lewe no ba ya e jako wantimi anya movie biem ho de but ye wo de agro betoma they can dey tu there but ye ka acte pa asema na oka no se mi bie phone line si tum sesi a me say o pa bia tum se mi bie tum sesi a wo mo tie me say pa bia tum obi abeka sa asem na editie achinidie nti etimi na ma me no me na ma na ma boa me ho wa say se mi bie phone line si tum obi abeka sa asem ya kwakunkuruma kan eno ana oka no kura pa na oka no me say anya no kura anya no kura o di obi betoto lewen di oni size wa Ghana how ne size nze say I'm telling you so probi oni movie yi o mani passer se oya kokura kura na efe no yeah ofa ni eni mu kura de beshi mama o de bia ahoma ne tumai se mi bia ahoma tum se ya wani mbegu ase mi meni mbegu ase obi abeka se se kokunkuru ma wo fa se ne kura se onim krum o de bia tum mo ba se o de bia tum se mi bia phone line sim tum o de se bia tum tie hello Ahenkan drive. Yeah, Bozige. Udini baby au kasafri. About for small landing. About for small landing yetio. A band movie beer. Kodun cancer ni pebia. Every position be at in better be a bayama. Mo. A bit to me, Jimmy, a bit to me, I can answer. Mo. But I'll have a Canadian say, Uncle, do so in purity. Uh-huh. Till the wind, I'll have a 1 crowd, no sing. Medase. Savuti. 0201944485 0554820910. Maybe I try and can drive. Maybe I show Dini baby au kasa free. Maybe I show you. The way I did Lewen ya de enya ja ko ne lewen yo. We ye ofa agrobeto. Onzo ta ne lewen ye movie pa na ma baby abeka say agrobeto ni movie yi. The way I did me da say. Share. Mother, lewen do ni size yo. Awon mo de no no. Everybody o. Maybe I try and can drive. Wava? Yes. Now what to say? Oh, nyame adom ho ya. What ve you? Akwaaba to dia na ni moving kwa me. I won and said that. Ayen size ne lewen. Oh, ni play fa pa. Me da say. Thank you. Sure. Who be the na atoto movie ye. Emi ya pa. Emi ya so mo nhwe movie papa. Na movie be na lewi wo mu agrobetu ni. Omo nhwe movie. Masa jai. Me pa try and can drive. Abozege. Udini baby au kasafri. Nana molu ni akwabla ebo aniem kasafri aseni. Kwabra yitio. Kwabra. Say, manin tu uni pane say, me ho na se minya bla ne fum ni bisha. Brabe. Lewe. Na baby. Me da se. Onu afu kura obeye. Atlantia
Abre what Halloween the best amount. Ampion. Mo. Sure. Lewin Garland man. Sure. Would the Lewin Baba to try? Now grab it to a movie that way. What's the one gas I cry? We are Daniel Baby. Is it a time, Mr. Grass of him? There be a young son of him. Mr. Grass, Ghana for that kind of crash. Maybe a giant can drive. Udini baby au kasefri. But yes, I'm Casefla Namasi. And Masia Fia, you too. Akwaaba tunyane size kwane lewe why? No. Ono wa Pedro Sudodo. Thank you. Sawade. Share. 02019444850554 820910. Who is who between Agrobeto and Lewin? Now, the Agrobeto, Babeto to Lewin, who say, Agrobeto name movie, yeah, Essen Lewin. Now, who born dog? And I make us say, and one of my can. Now, who born dog? You. Share. Maybe I can drive. Hello? Hello? I can drive. You didn't baby or Casafree. Everyone say, I tell you too. No size. Medasi. No, no, Lewin, who needs size was as usual. Medasi wafa. Who the won't. Yeah, Lewin is size. Ghana ha. Ubi to me did not totally win. A Jaco. A Jaco crosses the iron size in Lewin. Maybe I try and can drive. We didn't baby our casa free. Of Anna when she eat you. Oh, Lewin, one oko. Medasi, of her. Whoa, catch it. Was it? Near me can I make her? Near Casa. I'm a Pharisee like Omuchusu. Omuchusu, I can say 11 over SIE. What does it? And I will gonna hound here be. They say, offer, sir, movie as some year canoe. And yet, those kind of comic, sound, comic. Master Jaja, I can drive. We didn't baby our casa free. Because every year, no concept from a jasari. A jasari meet you more fast and a challenge Mohano. Promotional penny Halloween. No. Ghana for casa house today. More fast, huh? A young town challenge your for sale. Ya wo me ansana ya wo. Me pa try and can drive. We didn't baby our casa free. That's your friend this time and casa free or that car price. Me pa to meet you. Me pa try Akwaaba to why. Akwaaba to why? Akwaaba to the wo be sia bia de ni mu akasa. Onto ba Akwaaba to why. Me da say. She. Wo fankasa no empanifo ene hwe ni movie o. Ha? Mo ba say. Se wo de Agrobeto. Oh. Toto Lewin ho. Na me ka say movie na Agrobeto mo size ni ayi. Movie na ka say. Akwa we yo ba ya wa. She ye ntiase ye die ni ma say yes kwakwa Ghana ha. But offer. Sento wu ye no. Nipa ye nya ye e ma ne be hye sento anan. E ye Lewin. Me na me ka kire. Nipa ye nya ye. No timi be si sento anan e ye Lewin. Eja ko ba ye. O se no yoga. Yes so. Say na Yankopon wa sisi Lewin wo ho. Me ba try can drive. Abo dedi. Udi ni ba bia o casa free. Me de eja esiedu me casa free at the group. Me ba jo it you. Sir, wo hwe film na. Awo ni obi a ya eboa. Na se ye kanu empani sem ni nyansa sem mo a. Ayi o de say Lowe enya ni size ni Akwaaba. Okay. If you say what the wangata mo hwe film na o mu yini. Ni eye ejimisam ni asresam no. Eno ni ye different. And then ye nyansa some mo ni papa wo mu de bobra no. O de say Akwaaba number 1. Okay. Yeah, that's it. Movie bia ye movie. Me pa try and can drive. Hello. Oh, sorry. Oh, auntie Yanka. Was it? Sorted up and in a car. Maza.
movie bi a Ghana ha ye be ye bi Lewin ene agrobeto wo the same set so me ma nkasa bi say o ma me nkasa bi me ba try and drive abozege wudi ni ba bia o kasa free from Stagger taxi driver Stagger you oh Lewin talented me da say thank you on here boys are blay only Lewin only in heart on her moving the way here on agrobeto na ye on agrobeto na ye oh yeah agrobeto to say you know to sa wallahi she me da say mo me ba try and drive. Oh, sorry. Want to be in your Oze. Nese rule no so near the cano. Baby, I do back to send you Messi Ayano. Oh, Jai. Obia enough from Mofasi Jai. Mofasi Jai. Asima mekano, she said, MBS I want to ask ye. Na me to say Odiano. Adiano nipa ni nya dia wo se den. I said Obia to Eba try and drive. Hello. Udi ni baby o kasa free. Kwamina danso wasani. Kwamra yetio, Kwamina yetio. Ayo, Akwaaba ya kutupene lewani kwa. Okay. Kwamra ya dase. She. Manza. He. Say woka uba movie industry mo. Sinitwemu a. Say oba sinitwemu a. Eno ana papa ne ka ye no. Me pa can drive. Abozege. Udi ni baby a o kasa free. Ricardo taxi driver. Taxi driver Ricardo you. Lewin is serious. Thank you. Lewin is serious. Medase. Mata, somebody is in the tram. On say asemo ga say. Debio somebody is in the tram. Ghana serious. She. Mo ba say somebody is in the tram. Enya movie pa act mu pa. Oh jai. Why pa no so serious say abato. Me can tell say. No so serious. Me na mo va say no. O ta be challenge wo fa say me tu everifia. Movie na kasa mo show mo hwe ni ye. When na hwe movie hwe ni ye. Domini man say sere kwakwa nko a. E ba try can drive. Kokwa so ya zegewi. Kokwa. That was it. Ono kasa no bisa no. The case in the say Lewin NFM any offer. Of Agrobeto. Yeah. Lewin movie at home. Now some mona Lewin a movie. I movie time change. See the papa never can you know. And you moving say we are moving I asked what's the nko. Lewin crying obe show crying. Me dance koko. Why ba fire mo the movie. Mo I said, men are kind of Mo. Corona Gazan. Mata. He? Kwame, me na mo fa se no. Sua me. Me am sus na mo. Me kan kire wo se. Mo fa se. Me kan kire wo se pain through. Sa wo ba Ghana ha movie there. Lemwe. Awura de. I can drive. Abozege. Udi ni ba bia o kasa free. Me ka fe flash na me di 4 amanfo. 4 amanfo yetio. Ai. Me pata me katra say. Movie the anya movie ani movie. Okay. Akwaaba to ne hwe kura ye movie. Akwaaba to ye movie a ne hwe kura no kura etufo. Eti akwaaba to ye movie so a. What they I otia you oyo. Okay. Oh, serious? Oh, too much. Akwaaba to the ojinem. Oh, too much. Okay. Me say too much. Me say mo friend voda na ma na ye na. Voda no fra na something which is there. I mean for last 2 colors now I mean go. Maybe I try and can drive. Oh ya bozege. Udi ni baby a kasa free. The plan kwa la boy me kasa bi fi asam do enterprise. Abra video. Me ba to say de Lewin any aprobeto. Eyem kokrafo a aprobeto usia Lewin. Okay. Nti enye aprobeto nye ndipene Lewin. Me da asi. Yenka nkokrafo. Masa ni na ye movie. Ni na ye movie. Ana aka kire no. Ni na ye movie. O ya last caller me ba cho udi ni baby a kasa free. Me kasa free. Takurasi ye fro se mame. Kasa from me adwa. Adwa yetio. Me pa cho Akwaaba to why. Akwaaba to on. Akwaaba to on. No accept enough for estima kasa. Okay. Me da ase. Ya bi jira. Chi Takurasi fo nyina ba be.
mo a mo fra chire ni na yapon midin di kwaku ngrom Africa se o se trimuda hene yaw o hair life every service yoso medase and God bless you. My pa midin di kwaku